Konnichiwa. Mastale. Boleh benaka kuila lotoro. Nambulu maingilandi. Iya, bula weka. Bula kuila, bula mastale. Mchukalo bara. Dalo bina. Vanessa Suara. Bula jotoka. Kira sate. Dono ko kimono mastale. Bula ngilandi, bula sapani. Konnichiwa. Iya, chutola. Bula nandronga dola. Bula viti. Bula maleka, ilaja koroi, bula benak na Amerika, Erope. Kalau binatau, setau kiti, bula benaka. Nakala siya mamay. Bula si Terry, Mike Sydney. Wala ng Naka. Tumbul na ako nila may biti, may ngaw. Tumbul na pate. Kalau na si Kuso bola-bola. Semi tumbul binaka. Tumbul binaka Merani. Tumbul ni Silandi. Kiora di Silandi. Sudah belum memang ganui, bulan naik tasilor atau may tabuki. Nanamu sasana. Saya sikir mengenarama. Naka naranga itu dalam dina. Olavina, Sawa. Lucu lagi. Sebulan nunggu sa Luciana. Bulan nunggu sa. Sebulan may kausa. Iya. Sebulan Marina may Katni. Talopa. Boleh na ka balu. Tu boleh na ka may na weka. Na biasa bura-bura, biasa kandabu, pambul sarca kan bikim ni, biasa na mosi talaga. Pambul ba nga bi artula ko lang kumanaranga. Pambul man nga ilu kandabu. Oy. Lang ketungwi le tal. Mata saud ya ketungwi le kandabu. Na itu sabi tu cuma labo sa ndono me na ore, lista ketungwi le. Yang kau sana pambul man nga ilu kandabu kay mur man to kenabo. Iya, dola bina. Dola. Isa. Iya, mutumbul na Merian. May kandaw Iya. Isa. Nakabali besar bikin na siya machikumay. Yan na bese pura-pura. Pabili binakasar chukan di bakalevu. Iya, naita silo baca tuku di mesa ke totolen lo may biti. Sa ketoli totolo sa rebono lev sa ngula da bo kwa namba 2 kantaw. Sa dono otokona. Otokona na vital no ya totati. Biso tekso na kai. Iya, so na kai bisaw. Bisaw, biwali nga. Iya. Ina kumunjina.
Iya, seorang bilang na sere membeleto na natutuwa sana totoka, na sana pagturanga, nanronga kinabosa, mucho dolo bina. Pabili bina kasar chukun di bakal lewi, kem ni todo kasar, na do umure chukun manay bata-batang nanda bitala noa, na nanda biwasay, ang koy bata-bata ni bilomani. Siya ni bata-bata ni nanda, Bibang dindui tekin beka, se na nonta kutung beka mai sonan dindui Macau. Gua sa baki vou, sa tondolo me vou na kakele. Vou na rai, vou na nonta itu baki ni bimaliwai, pati keiran na bewe kani, na loma na ngani bubale, na loma ni abusa, na loma ni toka-toka, na loma ni matanggali, sa tarangay ngolene na loma ni asana, kaya na punuay, na nonta puno may wite. Iya, kung ano kinobay, babi ni naksara bakalewi kamuni na sema tikumay, bako si talaga bikim ni na bakarong tikumay, and nanong ko bitan no kay Dr. Julie Field. And tin korona kaloko nang una may viti. Babi ni naksara chikon bali bikim ni na sema tikumay. So rabambul sar tikumay asawa, dua sare bakambul sar tikumay Afghanistan. Doon ang nondaturang, bambul sar tikumay, babi ni binakan ni rong sar chikon ng biyaw liba-liba. Ni be wasengo and nonda vital no takatiko na be sana may viti wilikina na sana nanronga kena bosa and na be wasek takatiko and na bulongo o bulay nung galiw bulabo iyo atarna dola ka Dr. T iya berto na ko lenda may nanronga naboha iyo bata-bata ni buli ando na makanda na maram matanggal yang gercuk mabi Dr. T na madongo nanon na bikaya buli da manembak sauti sa lay da kabsar ko na master's degree man Islandi so nga ko me buli da suna kamera bukiki na so na marama ena be korkorom bel nembak sauti ke kan listal na YouTube channel lebra vital no bina kana ultang ni sole baki ngai yo bamboto na bulan beka o Julai so kusita Dr. T ya vital no takina na kana saya na COVID na rural na urban to rural drift na sukalesu ni lebu na Wakanda ana non rasa nganga de merlestal na koro gelebu na vital na tekchuki na bekar sa takapchuki so na marama le lebu ana non rabe koro ni sambar mendangan ni ada na covid ana non rasol baki sara rei na turanga na non ra e alomo tu lebu na non tamara era pakawatian abaka bembi na so na koro lebu na lomani dolo manda mai vitilebu so na marama mai ano sono Wakanda sabi so non rai usna kain butung non rai na Wakanda mai bitile betu berna ka barcelona da cukup kan to silvi so non rai daranga la komenso Dr. T e beso na karakot mai no na boso cuka na marama ni rango sa le da ka basar ko na bagandindiki e bina ka to ko melista le na bata ko Dr. T melisa rabakina e so na kamera ni buli da kina ko radikin na bata ko biyo mananga bakatikiyo la inda kambia kara enda buli bina ka bat ni tandolo chiko nandarai menda buli le bunaka mendanga ndana buli dai mna vitala mendanga ni ko betike Dr. Julie Field Dr. T o redikina na beba korumbuta ni asanango wakaturanga nandanga kena voa alle bunika la ko le bakandike na be karbatu na be kai kelia mai enda garedikina ni bata-batango le bunaka ndaroni dana ya uta mai kina iya ni tos na vital na to te ore chukan ko vida na vika mera rongo de manter na vaka ndara rongo chukan na kabni ko ena buku ni vika sa to so chukin na bata patang ko sanga chinga na bula rocho na bata na Facebook o tike na YouTube ke baka odala na live na Facebook ena chukan na YouTube san balmal ke ombera mai so dalate ndo na kasi berka dalate sono kanta raban raba chukuna luri era sa lako bana YouTube na ada barong to kan rong na takaka le na so se yo na Facebook meta kan yo chungo idio na bula na kena tapodi e Dr. T sa roso bul kawol no dolo tul nan raw o era sa murre chukana patapate yo na malio ni teko boni ambagiko na January me da na matai me da ni ko kachin ko ni singa tumbu da kana followers o era na bakamura chukana page go mana wol on no dolo mana roso bul ko no dolo na bula January me da materi singa kachin ko ni singa sa roso kawol no dolo iyo radiana kena tosa takachukana Wakanda
tala ita ka chuka na pakarong chuka mai yun ito lako so meto lewa so kasya we yer na pakarong chuka mengo 5 na pasyente Dr. T pakarong sa chuka mai viti Tanjin. iya Sini boleh benak na kandar warung cuk mi viti. Nak na vito ko ni cuk mai. iya 5 pasyente china karuar to pakarong chuka mai Australia na pasyente Bolo Australia. mai Amerika dia na pasyente UK wal na pasyente New Zealand 5 na pasyente Tanjin. takai rede chungana ela ko batal chungana ulu tamat ni rede chung tanga ko na lima sa wala pas na mevici kembal bal rede rede ken ni lebu serangan na yo wakanda de los talivici erangan rebo kele merabule de lebu naka Den sarana. awan ko nom ni serangan tanum to o na chuk mevici ta klaro pas ko vici kon tabi korkor yan ta rede na lebu na tamat era sa mati ko mai merborong sa ta no mura yana namitani bikango Daun saranga umtanga dorakan ko talita kai. Alam mateni ngono ati ko takin na program ko ati ko nunggu bakasa mo no mira na ngone sa suver na bonotanye. right Wil kinoro na luwi kerau. Dorakan ko talita kani mani bi sang nila ko bata na nunggu bakasa me urede ni mera sar me bakale buira na kandar cukup balang. Yang lo ringo ni 5 bulan pasien. Bekem ni sarangan na bakarong to ko ni to banu. Enak bakale. Ito baka binabinakin na ni raw ni lako na Facebook na vital nongko. Betero mandangan na kandar cukup mana yan era sar cukup kami lebih orang lain. So sarangan ando ya bambul sar cukup kami dari batu. Dari batu ya. Ando ya arto na bubaler to sar cukup may ngau. Toto kan jina me tabi uni may buwa. Toto. Iya, total na matani ko ngo be borata ko taris na lebu ni likes chin kawal na ndol ya na laman chin ngana bula esandaro ya do ben na patpatango eron ra wol song bul na ndol na tamata sarai ya ni to na YouTube do ten ya le da kapo na YouTube boleh kan itol nung dol na subscribers babin na ka boleh bekem na kan nakabali bekem na subscribe ti kumay ngalib nga ni subscribers na kanabinaka gosa runon dolu dio nan ra 5 kimbal sabong ay 5 tal mele tol nung dol ngalib ni video donan ra wol sang na video sambil cikin na YouTube muni na bulu muni sarawakin na lebu ni sarsara ti sang ka dio nung dol na lebu ni awa ni sarsara chin ka ba nung dol na awa sarsara yo datalam tan bingo to kitio bin katmo barata ka ko na tambay amba ko ira saraba to mai Anjir. Nabi kang ero siya to kina 5% ya ver na kan tara bakarang to mai vit yo na tambay amba ngo basa ng 5% sarsara to ay chukon remba kin bul na tol sung bul kalima kina basa ng bul ka ba Anjir. iya Sa. Redian ko na tambay amba ko ver ra bakalubin lalay iya kin man baler sa anar chukoer na bakanta ni na kain do numera kila salah cuma dapat itu kok baka benar ka na sasanga tati mer may buli di kina sonaka mer rabakan do ta ko ver na leben sa da numuray Don binak. Nungko di bata-bata lang ko wasi chuka ni kina na baka dindi keso rado boleh tu baka bola boleh tal tu kan pas baka babalang so nangon kim sando vital no takan nanto ni badindi ke ngun sal tap talman de meron ni baka ngataki meron ni baka ndi atake ni nabe ka indi kebe ni batu indi kebe ni manu indi kebe ni ika nabe ka tu no tantel ni bono nabe ka tu lo meningele namboto ni solo iya sangga luring ko ni na social media platform go saranga na puno ertu kino irna kanta ken balbal bikin mamina tiko na tamba ni badindike go sabanga na ipatapata miki mamingole mikina miki mamina wasea na beka ke mami bandikeba na nonda bosa saranga na lurikini na man iya total yana tol sungul kalim namba kina basang bulu 35 to 44 years old basang bulu pasende ra sar iyo na kweta raben nembe ko sungul kalim kento under kan ko marota 25 to 34 years old 27% sar chuma na kene balbal na ina kini kena ta kana patu go ver na itamba rangon nembe ka kento ren ka sa talita kamera bagarong iyo barita ka chuka ento na kabna ken balbal if we going to this younger generation we are actually doing a good job. Meraba ka buli di reaching the right target reaching audience. Sombre to ire rosol kalima ken to solo ka ba orang na youth tabangan ya bal sa porong Rosol na sarili mo lubin lalay may. Lubin lalay ya sangka chin ko wala pa dorto nang kasta ko 45 to 54 Anjin. ya ir mbak na ir nang kasang kasir bakil kila oh di masa tas Ero mo ko sarang to
Pero ndo wasema Era wasema, iyo sango kacu ngana matadibika. Iya. Cirka wala pasen. Pero wasema na batin lewira rakilatu na Iya. naka sombe na ka undo wasia chukani bike muni so naka sega ni ka ket kiro kila be umandanga no kutambani badindi ke bakaya lelanga na ka kila so ngono no suritir mai oira na chikondina na tambana ya tambani ba kekeli ni batu se orto na tambani bosa kwa ono no mo kini mo wasia ni bike muni na singa tambo katumai sana mai nondo bola ni tukina na buni wai ni buku ni bosa Dr. Paul Ngeretti. Don. Nung imbita na kani ipakamadala na buku ni ngauna en sema ti kumiki na Dr. Paul Ngeretti en no na bina katoko me mai wasia na be tukutuka so me baleta na bosa bakanan ronga. Kena bosa. Totokan jina ya na bula mai ngo na bula sebu sana nung chikin ni nangai ngol talaga may nanto bulang yan ibata-bata go o Dr. Robert Nicole o kana tura nga may bola na non ay bola na disturbed history kaya bola sar nga kino ko libo na may baka na dolowo baleta sar chuka na beka tarikim do sar chuka na bekando me na yasane rua nanro nga batike na bosa ni bata-bata go sega ni somi kiro sule sar tunga na ni rongona na ni rongan reva me kiro biwa sei kiro do suritir tal me somi pakate ki Dr. Julie Field ni ada kabano na bakadindike na lom ni buda isinga toka kena lom ni bono na bosa ngan rev seranga me ngoli mo ni rongon sila kana to mona sa ti ko talaga na itubutubo na lom ni bakito doko ngai suriti mo ira nan doni bakadindike na besa na keve eviti merna ngoli mai merna me waseni na nonra kilaka kena be kara sakunea ene bata-bata go senga ni somi Iyo, benaka. Naka Dr. T. Kumo te ka ni negotiation matakalibi ka bango. Nangaredi kina that we in the side of the virtue ko the dormenda. And I am a very bekanya. Ronyo pa matal takamanda na turangan go tau kinibiliame na vinga. Ya bitar mayo tau kinibiliame ni mbulvinaka tau na nona wasetal chkumoko na nona Dolo West report o Governor Maxwell sombe kana ni bono batilo sa kachukayani nanronga na bosa so na bono mbeka wa o sianga ni dabuta donu mbeka so na banua sa mani wasema na weka ngona ken da dorme wilikiani sana wilikiani go labo iyo ngona Native Land Commission Council na norto bakande dikin na number so kabite chirka dio chirka ba to kunekin ni ngone ai chinikando ngana tikina chikona ya sana bakaturang nanronga bateke na boha iyo na chinikando chikin go na loto mangonro o noi koro na mataku na sikawa na ngalimare mavua dhonua bemana koroi na savu koro lewiwai sanga itu kuntok mai kolengo ko o kinvila menatinga ni komave etikina mai serua doko batatu kena tikina makau na Dolo West ana chinika diwa tol sang buluka walu iya to bobe bena ko bole na wakandango na samata chuk masoni tukutuk me kur chuk ni tukutuk ni vital na mata sauchi din sa bena ka bakali tau kinviliame na nomuni wasia chukuma tukutalangan ko tukutuk maybe nguli Danford andor maramani Lomawai na sana nanrongan girsar mo komiser ne na sigile bni ko tolo bina tau bina ko bali binandu bina ko na nomu wasia chukuma isoni tukutuku rerembe kana nongo aba madal tak chukuma kana madal saute wa biso takatiko na nongo tuku noya na koro owai na tikino Lomawai Tentu me korombe ko Lomawai se pambe kana kini boto buti tikino wai iyo biso takatu kerbi biso tsara ba levu bikem do na wekangu na bono Lomawai na nongo biso takatiko na nongo do buti tiko na wai batike Lomawai na buku tiko ngani kena bakam bulung takatalme na kena bak sanggar na masima dakila ni na koro Lomawai kilili besar cukan nongo erlak besar cukan kini bali bulan doni bandindike batikir na bulang sar banua merlak saraba na kenan do baksangare na masima gai le besar ngana kai wasia mebiu na maramatau nguling-nguling na tukuno moko na ronondo la bakronondo la le to ko me na koro mi Lomawai erto sangai ngole ni na tambana ni WWF sana Worldwide Fund for Nature
rto sangalire do ngono rto na kena na no rto vitirtiri sa na bindong dong na korolo mawai ni rto sa rhythm be kana kena sa te kabu me mati chukumai na non rto bindong dong sanga mani laki raka na buli na korolo mawai me rto redo rto se tak manda do kelete ni tu na punolo mawai na dono ngono makausar me lurai tambe ka ro ni bakam bulum-bul tek telemai sarang gitu kunan na leoni korme lo mawai ni nangon dono ngono makausara ando zaka tuika na masima na mahima na kobe na tahila nakapakaliw. Totokan din, ang gawasya talaga mo ko, di kung na biyo ka ni Macau, na korolo mo ay kinakoro ay kumbu, may batulele. Tukunin ngo na nirdo ngole may na marama ni batulele, merang ngole saramay ki na marama ni kumbu, siya batulele mbeka, ngole sarang kami lomaway, aragendo may kautan na ndongo. Baleta na kulinin dong ang gendo baksangari me komiki na rokalolo o kwando tongai kina na kesi ni masi. Ayan, do talen na vital no ni Vesa, na ngono Macau. Totokan dyan na niro vital no kitao, o tau guling-guling Denford, o ka bula sa tsukay na korolo maway, na nomuni sa baka rongoy iviti, baka rongo talaga na nomundo ya sana, totoko, nanronga na bosa, na Vesa iviti, na bukuni nomundo siya maroreti ko nga, na kila ni kena baksanggari na masima. Dolo binakuelen ko apenisa barani. Kakoya, oh my God, that's my village. Isa, dala bina tawa binisa. Iya, benak na siya machukumay, Iyo. Totoo kasar na biwasi ni guling-guli Denford, nanon na tukun-tukun mo ka na kinadaka na buli, na vital na koro tao, kena koro na koro kula, na kena sangay ti kume maroroy, na nonroto wasa-wasa kena barabi, na kena nganrebi ti ko nga me kakuni baka mate na nonra vendong-dong. Mamaritsuk nga na nonra yung bula, balati ni ti ko na ecosystem, and we can na tori basic science me kornibuli and the kila na windong dong rambula kina na basic mate na bekam do no saranga gore na kau gore sangay bina katimo na kina me maroroi na nonra na bekau na windong dong na nonra barabi me kakuni do na kay bakalengay kina bako siptal nga na nonra to sa bakang bulong-bulong taktal me na baksanggari masima karton do kilete ni kina na korlo maway na lomanin raw ng bagsawot na kaya nanto da ka na Vesa veira keda na ve korkore na batin barabi kaya na ve korkore na lomani bano sa tsuk talaga lewan na sungsong bakang kara WWF Dr. T ren resolve bu kena matanggal sa sang bangor matanggal makan barabi na vendong na vebu ko bakay labo don pero kena koro sa natikina don binak saranga labo iyo babi binak sar chikina na bi kai wasi chukumai me bakani kiron to tukun chukan segan bi ka kede kiro kila ke baka kiro do butam baka ndo la kai dal kiro kirbi busut sar ke baka ranyo ni gai tukun mena kana bi baka do taki kiro nang gai wasean iyo le mandangan naka kiro mai bule chukon ni wasi chukumai kuriangan na be kai da be wasi taka chukana patapatang oi belata menda buli ke singe kila ke naka na teman-teman nolak komuni ko Dr. Judy Phil mai Ohio State University America doraka na lebune kai mai wasio ko belata ni lemandangan na wakanda na sana pakaturang katur ko lengo menano ngana boha na lebuni butu ni oni be kai tu na bakan dinti kemandanga baka buli nanon rabang kangar na paleontologist ro bakilian na sui lebe mon sa kambo ko mai witi uli kino ira na archaeologist na daw kilikili. Ibig naman nga nakaurong ito ko ni ko, Dr. Tino, mo daw bitala no, na kao ko na natural history and science, ni ba na matanggal limbeka, kung ito ka na bing gara batu lelewiya, na tanro niya sana ni nanro nga, patakin na buha, iyo, patakin na natakataka patakin Dr. Trevor Worthy, paleontologist ko na bunuway ni bi mon mati na kenro si samati na vida nan raw si na milyon na baki kito ata ka pata na turangan go do Trevor Worthy to ko pay tik ko may Nelson may Nislandi kito akil talaga na vida ng karay boli sini koranga boli bro okay bimba ito ko kina
na non to bola na National Trust ni Singatoka Sand Dunes ni kuwa enda na wase chukene bana ulutanga ulutanga ni vakikeli kwa vakaidoro mena Singatoka Sand Dunes ken karu enda na reli subatale na veka membeleta na vengara sena cave systems kuni vakalewa na sana nanronga ken katolu na mundo ve nronro ken koro wai wat ken kavana batu volai na batu volai goe vamandanga na ulutanga lelevu ona wase umo chukani membeleta na viva ndindike makawa vakadori na mundo ya sana vakaturanga menanronga na kana kana chuka na prehistory na kana vakandike na veka makao na nondra veko na vekoro na vibonoa tikovi na vibonoa randola kobangani na bidanga na ngone leka sona bono sona vimbaravi senga nindo tawani raga dongol ngayani na ngone merla kingoli sarla kisiwa ratikando na ngone leka oti suka listal meratambe listal na nondra vikorkore na lomani bonua mena bosa na toto kantina na veka kitondo kunia na takataka na Fiji Museum ona via vabidi binaka kine berto na ve director erto abilu teki mai na tambanango ni dona kana nito ndo tali takabakalibu na ngole na mundo ya sana na buku ni veka viva kurumbuitaki kune na vimba ravi nanronga kabakatal nga kine na loma ni dole na bosa me baka tukun chiko Dr. Julie Field ni kwa se lele wal sar na veka se kune se lebu tale tunaka mena vangarai mena ga kune totokan dina na veka wase chiko Dr. Julie Field nandre talo ko mena ga ngol tale mo ko na bulo mingo me mito mana tale na vitala no indonga na yawo ni robital no ni kwa lele wal sar sa tabut chiko no kwa sona ibola monila kisarava ni kwa enda ngande mande nan sino dala na nuku me Singatoka mendare de mande kina tapso stale mande na kai kuni kina o tenda ngai ngande ani tatumba voli na hehe kada ngai ngole tenga ne no batulele ena kena keleten chukina na batu volai ko itu bango na lalanga ko to mengo so ni tamba mona wasebi ke muni saraba ndi bira kata muni saraba iya okay don para ka ni bitukun labo sego bia kana o nanronga o kwe kwanda ki America don iya umunda ngandor kan o ngorongoro nandonga na sana ngona lebu ni kae renda buli de iya may banata masima kanada kana masila tuli na corona yawa na koro na kambuta pambul sar chikan bikim ni keda na marama do zaka marama mangosa na koro lawai kena koro na kambuta ni se tuli chikna na signi ko iyo lahe o Las Vegas iyo o New York negara na veka ke tunga Amerika tau ke obiangande Amerika lebo Amerika na kena san sarto nga baturang iya kota nang buka tali menen buka sarang iya bertana kanta tau may naboha hakwa nanro konta ki Amerika iya naka osara bartak matanin ko so na itambay eno buku ni nongo vitala takachukani na kurongor na lapita bungo bikim ni na rarongo de utiko so bikim ni sengay rongo tambe ka bakandua ono bartak matanin so na itamba muni reida na kurada mada na kurongor na lapita oleh setiap rito ngona kena itambang ko ngona kuro na lapita bule binakan di unaisi ngere ito nga tukana binakabali binasema tikumai ni bule binaketsar na wekangu may na esana nanronga na bosa na koro Singatoka bulo ke kemni ketsar na koro lo mawai pambul sar juga ni bikim ni to ko go na kuro na lapita bango na kena levu na bosa na lapita ko mai na nonroto benua mai New Caledonia na koro okone me bakasa pa madal tak kumai na madasau tina bekanda men na dela na kunuku mai na toka loma o kelepi ambaringa goe batok na bulim-buli kurna lapinda rete toka na roka ni ngele setete roka ndamundamu ke ona tosa ni bako malu rede matai lalai bakasar ngana mati ni imbe na vola toko benandango ni kuro kung na kaya baka dindi taka na kuro na lapita kay retal na botal libi matanggali kuro me baka usapa madal taka chuka na matasawa chiko na lapita
Anga chiko na pearl impressed pottery, sanga chiko na plainware. Arti matangango Dr. T na design ko to karango. Iya, bakasaranga na matini masyo. Iya, sangga ito kongo erton duindu ke. Iya. Ya matay lalay. Malayad sa nga nang batsinita ko. Sanjin. Isa, ngerto bambul sarci ko na korolaway. Isa, mucho talo na bebekani, binakapakalibo na siya machikumay. Abartek sarci nga na mundo kuro. Sanjin. So talengko na itambatale sora bita mayoira na wini buku na buku ni wakikeli ngoreta ngona kana matela lai ni nroini kuni ngona ni bakay ngataki na mati ni siru siya na fine tooth comb na kana matela lai ni bola ya so na ngona kito keli kongo songo era kuni saranga may tonga ipapatal ngona kana may Vanuatu may New Caledonia ada sana matau ndo bunga ngona kitondo kel talngango ibiti wasaranga na tikina kitondo kunya ngor ngona nga saluriki na mateni bola ni sa matele lebaya ngai rokan tamun na tite sa kilesaranga na lapita ngo sana bagan dindin tak ni bonoya ya tawan itu na lomani tolu na undolu na mbakisa Ora na kina mga mateleng Dr. T bakasarangan na non daw sa manggawe non rayaya ni sa manggawe na wakanda man samo ano ko sa takap to ngon ko matelay sanjana kembal dorkan nang una rabang ta kamera ta kabukin na bekango iya kina ngona da beta kakina nang una sa ambatakin na watu sa kata-kata tunga sa dottor bese malumu na tete iya ni se malumu tu serani ta kanan rohin nangona sali kamakina me rara sa kokona sa nakangay ko balaya ni sa nakambisar tunga bakantu iya ngotale so na matanggali bolo-bole kune na kuro may New Caledonia ngoso non roini ndona turanga buku isa dolo bina tau chawana mona langi bina kana sar chuk meni silandi kiora dolo bina ngoso non roini ni kuro rtuan roini tako Dr. Christophersen en sona kure kune may New Caledonia itu kuni sona tam-tama ni kuro ya rombe kan indona ngone mbek ro ni durelom taman kalim seka ni kuro lalai kona kure bak sanggarikina na kakana sarangai bak madal tak cukup sona kenan doni buku rere sona kure ndo bak ngatek mbek na non soka lombek se sombek na kairan do kilanga oira na ngone sa tos kuma na ngono ko sa tiku lalai cuka mena bulin ni kur me to mena ngoni ko ndare ngo e bak kasar to na bulin nindo na mata na udu na mata na batkina vaduna kena sona kena bola andare na ngoni ko sa te ko lo rechu ngo bena sona masi so talanga na bola na sona sulu ko sa keleten tikino ngo bit na lebu ni turanga marama tam sakayani sa to token din na beka na noin may kesa sa to token din ono bia ba madal tak ngko na nitondo kel ngona nitala na nuku may singa toka sono tik ni kure tik na lalai ba kana redango ngor to na bekango may Simon Fraser University may New Caledonia may may Canada nangon sa keto kel ni kina isinga toka sa ngai lorei na tik na lalai sa artongali mata ko na kena bo bakato na jigsaw puzzle nangon sa sama kina erto sanggalim buletal nga na kuro me bakasar nga ng bulin kuro din yung baka na plasta meron ngay kambiyan na tikina ko kunin manjalan nukunuku meron ngay baka na rerenin do na kuro nangon na mendo ba madal chikin entar kila go na kuro siya ni baka na me baka tikitin na to me baka na reden na sanango do na takakalibong go meron do le baka sotagi robata ketal meron sema do na takakalibong ko bakarata ko na sana kan iya meron buletal may so na kana chikin ang semen iya nangon nila imbukin na museum nangon na pamatal tik chikin ngo ay tik tunin to na kuro o irasar chikara kila na kurong ba niya ba ngona kenin bulim re nangon nang gaira ri kenan do tikina siya kan irasreda ngan do ngan tikina lelai me bakanta sarab chiko imuringo konela lo sarabiling ko ito gondongan na tikina ona reda nga baktikina na rereni kure na ortona kango may Simon Fraser sartong gita kapital me bango me baka me buli saranga in total na kuro meron ni matatikina bir na sarsar bambangin go na rereni kurdina kurle mo iya
Kung ano kino ba mbula sa chikina berto na nungu law may Simon Fraser University o Professor David Burley non vibu ka bakalibo na bakandindiki ni be kamakao. Iya, go ay sotala na chikini koro na nung mamawasya yan duin ni bola endo kune antang ni koro. Dareda so bakar to bitor lingatu bakar bulin ni tamata tamusakayani ratambatu tonggor boleh tabakai boleh tonggor danayaga ko tal tarabongo dareda na mati ni tamata iya kueda kangore baka tosi bakar do baka ngatakan ng gani bibili nandindi kede ni bola sekes embio nantang ni kuro baka danito chiko saranga wir na kenan daw nga kuira na pottery analyst erando bakandi keba na bola ni tik ni kuro menga kelingo na kina nanguna tamanda era sa dambi mikini piti se Samoa se Tonga se bibo no dambeka nga era sa laki tukin se tawani tumbeka na bonoya ko ngana uya bartak mo kina tik ni kurongo keba ka oni ngol beka ni na nomni koro se na nomni tete ka kuni kina bakalebu nang kani na tik ni kurbango sa kresar nga bikim ni muni mararoya ka muni bitar berto na tambalan ni Fiji Museum bala tongo ni na bibu kesarangan na kana kilay na kana tawani na nomni bano ya mena tik ni kuro may nilapita o biya bakartak ngampo indo na mape membaleta na koro ni balo ndu siya manda na bitile bulo kon rom chikungor kora bunan rom chikin ngor na bunong gore kone saranga kina bakalebu na kornivalo na budam may baveli siya takaveli yan nga o nanronga na buha dala tugsar na sa namba na mula sebu boleh binaka Eliana boli boleh binaka tol binatau iyo ngol sarani mbua mbul sar chikin bertono kanta mbua iyo ndare dembo era ngor na bibu no kede rakuni kena kornival korlebu o ulina bakasinga ulina siba seseleka tadilebu ndage ngolane nambo walu ndage reti kinongo na nonra bela ka kituna nontangase lobo na nonra baka nga takanga na ve ulini banua sen na ve mbuda mertaraki na nonra kor mertango makiraki na bosong ko tukti ngora boso baka baranse boso baranse kembal ramai bakikil telnga kena kanda me baranse sanjen na kena buki mekilai na ve tuku makao makango sanjen don saranga iyo nita kan ni tali tak cuma na vital nonggo go indo nan roini ya baka indo turangan ni walang ya roin ta ko kame baka nan roini ni nonta korwai wai go na non baka nga tak na nonta gase non baka nga tak saranga na udi wai rangai tarana non koroi lom mengai ngonron re na wai kan ron sar kame non ra korni nonro sanjen kena dulu ngarto to iyo tolwa dala ko na medara songo to iyo na dana na koswe na buno mera tumbali kino klabo ngo bekem ni na chiku may ngilandi oni sa saraba ka lebu na castle mbek sa nonra vale ni tui na ngono makau dari kini ni don renre na kenan do durumian na bay batwe na kena baka sama batangaya chiku talanga na non kilana non tangase na non tarana non koroi wai yun nara ko men na ndo bukan dikira kinta tal ni wakasama sa tu makawir na don saranga nang tangase na ngone liwi na non korna non na fort metang ko makira kin don saranga dari na non buku na non tangase daka bata sol baki na non baka nga takbinaka na nomuni iyo na nonra wai nanggele na bibat tukuni ngone na sona bibu nongo konrono chikina wai ilomer tumeloma na bitu ngangata se batu na kau ngangata iyo nangone ra lande ni kina sera lako iloma ni wai oira na meda sana warakiru tumendo na bitu momoto rakan non tanggo makatako na non rakor iyo total nan roiningo da babi ni binakmo na bir na turanga marama ni babalangi me bakata ki Dr. Julie Field na non rala ko may merame barita ka weekenda is binando tau kitingata iyo
non rame bakarita ke weekend baka taftu man dali riri ni koro wai belati ni bunga weekend na gaisu mai sa retu no kor na ngoni ko sa da sega ni redo kenda na koro wai se na nonra in ron na nandangasi yang go sangai bakame ya tanam baka bakanda bunga na artist impression sandi na Dr. T no mutu kuntuk mengore bakangan tentang sarai lealo may na dolo kay dolo ni burubur may Europe tentang redi kina na bakana fote sa chuko na buno erle in rokina sangai wai waboki toro nga bakana korma ka papilon wai waboki ni durumi na korea endende na kena durumi dena sar iya nonon rabuku nang kasi dena total na kanta ng kaibitan na takanikuan na watu bolay sa nakana ba na chuko ba pertanya na petroglyphs ana biasa burubura bunga na rabi tosya kitu na nandangase na bibuno bakar don bitu tumai don na ke bakata kilkil ni na bunong wera sa tawana tu sera ya talen total na bonua bakata ke batulele arto na bakando batulele ndukan na bitano te ke batulele tiko na rere binaka ni nonra watu drawing se rock painting ni chiko na petroglyph ngona watu deuti sanga chiko na rock art se rock painting kwen drawing itaki nandela ni watu dona kana non rabuku na nandangasi dina saranga ndimere tumbailangi ndombule binaka api kursinga nakabakalebu na bakarong tikumay iyo nabika kidengo na nito wakdindi kana tambani Fiji Museum kena boni be museum na bese burubura ene memdongole ne bese piting go saranga naka kertontole kita ka ndole ki katoni mai na beitukutuke so membaleta na beitukutuku membalet saranga na karada ka tuna tangas dona kambimbia na bitano ni kuwa menta dimbita katal na be karando ka tuna tangas liu dina sono ngono saraka ko sa ngono makao se ngono beka ni bate bor se rando karabite bor tu me ka kumbe ka ni bana non tarai batena non rai se na non rambula na non tangasi na ngono ya na ngono ko sa visa ore te mo na non rawa buku ngono go era ta kabu tu na be botu balai bango au sono ngono doktor ngi utale o kenda beka ke baka nda wuli e vambe ko nda roni nda ta kabu na botu balai bango o klani sombe kana non sanitare nda na kana senga yo ira era senga ni rabule na koroni verba kurimbe kani buku iya tu birna kila ya kersa nanda nandangasi sindra maro itu na beka na samito kento ni kue sindra na betikira menda kai no ira bakate bor tu sana non rambula orang itu kono mu talono to ketio bakasumta ka be kendere tum sanda mai tu babalai sombe kana kair na bena katuna lubenda merabulida gosan sani rosan sanangon sala ran rabakan tikai ko kena sana tamban ni bulu bobo iya ndo bulan kena weekend ni toki dia nasar merabulida mera iya tasana rabakan tikai iya no bia tikbutak na nan tabitan no membaletan na watu bolai sena rock art ena bitan na bagsau ti bitan na doni badinti karangol sarmai chamani wate kena University California Amerika artongole ni pitir tole ki bakndi ke bana bi bonua me bakan da bitar no tek nan ronga na bosa chiko lebu sarna garra kuneye na lomani singa tokabeli ya sanga kule kuni ngoni kina ni bi nan garango tukina nan roi ni makawa sega ni gen roi ni ngana ngono go sera boleh sartu ngona gen butu bono mikina nan tangase untuk nambak saut ena sano nan ronga kuni saranga bakalebu enangara o tatumba baka pamadal chukino Dr. Julie Field na tatumba nangara o tatumba sa chiko mandangan na puno merabay tiko kina rondo chiko na wai sa pamadal taka chiko ko ndora ngar lelinga minda durkina ke baka da durkina bango entan tapu sarnga ke tenda nangay dura nangay tandola ni bango sangay tundo na tamani lo maningar pa tamer imur sar sangay tokin ndo nanggar menan deli ningele ke baka sombe karabina katambe kameran ro se merabang karambula ke baka sara kambayani non riduru talpek ngaya se oira na meda ergendo koltak sumira na beka na kai kama se meroni bakabuna na kumbo na lo meningkar meroni ranro oira na tawana chiko na lo meningkar yang go ibita na vebo to bola kune na bono tatumba bakatal ngakina o dona bonongo o mangere may bono lebu batukuda ya batukuda siya batukuda chukina na eda ni non rabatu ngono na bono na batu bola na bu bata ni bunga bir na
kemudian sakana turang na maram ni barong cukumai abung bikin tagali tawan itu na koro and then saya kan nikila ni sona batu bola ratunan dia sini koro saya gen rodokan nang kasi saya kan sona batu ngor sara bola ngamen ni mami bu na ngono makasar sa gen do bola ngar kera bol tuk kaya ba kat kuncungo na batu bola na bu me bono levo da kelando bono ngon takunimba matei lelevo kan roin taki bulo tu na kena dia uti tu na batu pakatanga kina may nailo na dahil ni punonggo ng karabon may tawara na dahil ni non to doon binaka yawani o Bola Creek cukup kina na non to bunon roini kena yan no tabi uni may matei bat kewalangi wakas mo sar na matasere may oportunidad kanto may buno lebe o na mir di batu bola. Kana bolto ya na batu ko bola yi. Dono sarna na batu ko bola yi. Sakatalan ngule ta kina na yan no moturiki uluimbau kuni telanga kina na batu bola bat kina yan no moimbenga. Na edhe ni korma kaongo rukuna wai. Rukuna wai kuni telanga kina bakalebu na batu bola yi. Ano ka tawole na no bital mambeka na mara ko tumai. Ano ka bitembe ni sona itamba. So nan roini bola itu pakai rauni mukiti so na be kai roin tek tungo gando bindu titak bat kena sona bi bola na bese burbura bese pasifika toto bat sar na kenresam hawai matangango dona puno chungo bola kasar chungana puna kada bot chikena bol keno opu ulo ngo sema sarngo ko kitong Eta kacungo tona pakai tindike, bera tona wekanda mai tonga, ena non ropa kan tike bati ka ngolimikin na tona ngonele o Tui Emma Gillis, bat kena tinano Sulueti Barros, maramani babau. Ena non rongole maro na bakiro sauti, katoman lisar sar pulo. Kana chungona na petroglyphs. Petroglyphs sa korna batu korna deuti. Ngai lori chungona kina ni erto beba kan tike bati korto. Erto ngole ni Hawaii, erto ngole mai Hawaii na tonga. Serto ngalitonga na kay Hawaii. Me bakit kebingon na batu bolengo itukuni toto bat saranga na bulim ni batu bolengo pulo kena etiko mai tonga matinisina. Santan. Kami balon bakit kebe dokter na batu bolengo na bese burburu katu kaya ya me kunikina da na bese mati ni no. Bese mati ni puno iyo bakatu me it's like a ancient language. Right. Ano non ra alphabet de kaya mbeka non da kada ngon ngosa da kaya ngata na non ra posa na babalangi kona amba da a e i o u sa da kaya ngata na ibol ba yo ir na ngon makau ir ba kaya ngata na designs bakate kirna itspita ya review na non ra lalang Kacu kan ir lakan beso na wakanda na be korokor ngora kau na botu ngora ulatun na memangasi ya na rai bakaramba lebungu ni batu tubatan na batu deu na biasa berbrutal Eran cukup bekin na kenda siam ni non rabito saki. Di na saranga. Dotun cukup minggu mena tamen hede. Iyo. Kung ano kino biya wasya kino bi kenda ila boy. Na be batu bolai na tik ni kuro senangani bibili ke baka ni reda ni kaku ni baka dadana siamo ni kolta kalebi siamo ni baka olena. Ke baka ni ngole ni titio ni kunia ni bola tok ni bola tok dona tik ni pepa ka ndona ni ngole kini suba ni bitar tari na Fiji Museum. Bila na beban dati dokter tim balatan ni ron chong ngani ko bitar lo ki Dr. Judy Phil. Beka ko ndona kana lebu ni kabe ba kurumbute ke tu meviti. Labi ngarang-ngarai sambar mendangan ni te rumah. Sana be buno lebu na ka sambar ndikebi. Ko bina kin lore mesona kabang ngare bina kamera wasal tekno ka de mertang ko maka se bitar tar kirtana Fiji Museum mai tar kin taban merto mere de merto mende keba Din. kana lo mende dol mendanga ne be bono lele bono lebu so bitile bu samber satto ngani ndona baka dendik Din. la ko kin merle baka re sona kai Iyo, kung ano kino biya rambul sa Cook Islands, buli binaka royana, takbalib na siya machikumay. Bikin na tambangwan ni, so may kabikim niyo nindo tatalitakan na bika makawa siya na ni binakata mo ni tumana na naman ni bulin tapan ni bandidikin ni bika bango. Rasar nga niyo ni do barong may natambanan ko, gero ni tukunin ni kina na tambanan ni bulo rin ni nakapa, kakirobitan na takachukaya kay Dr. Julie Phil na bitang na taginimbeka. Lebutan na matanggal imbeka.
Karubitan taktangan ni kuwa na kadhaw ni ngau. Ngo sa kuni chika mingau yendo na ngono makausa redo kuni tu mena mosi na Fijian petrol. Nabuna merle baka sudu Na bunar le baka sudu kina. Ira pati ira baka sudu nga sara baka lutialo kan del lingele. iya Ramai baka lutialo ka nga ara buka tali wasa-wasa. Marwa tsona vital na tukuna kona petrol colonies kamembale ndanangone rawa andike kina na ken trokan maramo na lebu na kai baka andike Iya. dira tukin mbale tini sin la kopi le vendela ni botu na pinga ngara ko tumakia era klab na ko na be manu bukana ngara merle baka rukin le balu beni sanjat Rejek taktal nga na puno ya bati ni yawa. Yawa. Siya kanili po na kay rendo baka tatanan na nonra loka ni relaki baka lutia loka. Iya na kenaranga ni sama yato na bibisaw na sa komiso na manumono bubuwe. Sar may kanian na siya baka tatanan nonra itiko-tiko ira na manumono rado tumakatwe. Iya to sar chiko na tabital no. Nabartak manayin ko so na itamba ni dalanan kuno may singatok. Gona dona bonua wa kil kina chin ka vio sanga bolu ka va nung kata na Fiji Museum ke ni reda na mapingo da reda gona mapike viti da ga india sanan dua so be bikim ni na via lia chum be kai na singa to ka sendiun se ko saranga gona mapike viti lebu da ga reba ka samta kana wudi na singa toka pambul sar chuk bikim ni keda na bi korkore na ilawai volleyball na sama ni dolbina sanga ngole mengo na ngusini wai me sota batike na wai tu lebu sanga itokong gona singa toka sinde te gona nuku kede bagonongo nuku kede yan nandona ngona makaw endo tawani tu na bonongo ko to kara kene tambarang yan gona na kena aerial photograph me bakaw ba madal takachuk na vital no na mata sauti na singa toka sendins ko endo tani toka na kena matangali na dheba ni burubura balete ni chiko na sendins ngai kunya bata kena sui ni tamata tamusakayani tiki ni kuro kena bakan dinin ni atawani tu endo ngono makaw balete ni bunga na be sendins era kuni menisilandi siara kuni mbak me South Africa ngona be ibonu na dheba ke burubura era nuku walenga siaga ni kuni kina na kena tawani na banu ia na singa toka sendins na bunen do tenikina belete ngone ani ngai kuni na kena bakan dina ni atawani na banu kekeng go ya ndoto na kor makao nando na mon makao ni sember ni komikina na nuku ko satu ngonongo viva kurumbuitek ndina nito ali kita na singa toka sendins chin ka dio sa vulkano endona tamani timile ko ngole mai New Zealand Australia bat kibranse era ngole me kino ir nandoni manu botanist o ir nandoni be kamakawa na fossils wakati ki travel worthy o ir paleontologist sangelak mo ir na geomorphologist o ir erbulida na landforms era bulita sarangana buna rono mikina na waitui na tambia kayado nandona ngon makau ya nakara tukuna chiko na scientist era tukuna ni lomba kan ibida na undol lambak sauti be kasa do mingo na udi wena singa toka sa ndoniango ya nakena ndo ya babala na burubura ya babala telangana enyo no bitilevu tukuni na udi wena singa toka andon ronro tu na tondo ko ni korbulbul ana kena ngon na bunan rondo tuki na ngono makau na ngono ko sa bisau na kena sa taiki na burubura sanga toso mai na widi wengo me sa mechi ko na bunongo ya na ngono makawa chiko na tonda ko ni kor wole so na tectonic plate activities ya don na buno thingi kina se talabe kina na rondo kina na wai sanjo skembal ndana wona tuisana o tasa toso masana bate ke makabi kenda beka na sakile singa toka babina kara bono do chingo enan takui boli lebu kena be nuku klabi kem ni na barong chukumai ni na bandi ni takai na lebu ni nuku chukumai muri nomna ngona to ba madal tak chikin rtong gere na mape ngo se mape se tori sarmai na tin ka wol nan raw sar tong gere chukumai na mape tori mai na tin ka dio nan raw sarangai bakan te tak chukumai na mape asangai lurai ni atosombe kana udiwai enan do ngona makau sandere mem kanga na vi udiwai ndekla ni ku ndo ngona tunda no banu o cha sa toso ndo tal nesana na vi toso kini borora na mata sawo chibi kimni na barong chukuma wa madal tak chukuna tolu na level 1 level 2 pat kana level 3 kona level 1 ngo ko kunikina na lapita pottery
ko barata ka kena itampa ko na level 1 go ndang kil ngani bangoira sanda reda ngana tik ni kurna lapita ni saranda butu sangai pakan jinding tek mana kina anga pakan jinding tek mana kina na boto ni singa toka sand dunes ngele bakandotu na nukunga umbia tu mai nangele katongo Drew Orange tua nanrano lebu enda kui bulbul kimala nanrano ya bakan jinding tek na puno ya muri meki na wai don na menrano na ngono satu kikina na wai na bone wai satu sandano don benaka sanjana yan level 1 talangango ko hindi ko na kina na bimatanggal tik ni kuro so level 1 tukuni ngona kina na lapita sange level 2 baka kuni kina baka lebu na pearl impressed pottery level 3 sange lebu na plain lebu na plain ngo baka sa sing lebu na matay lalay ni tik ni kurme baka tubatani kina ko kuni na level 1 ko ni kini kitondo takay na singa to ka Indians may na chin ka dito sa ngol kabana no kundo ni no yaw si takaka may Leo Andrew Crosby Yvonne Marshall o Simon Best no nakan binbini doni bang dindik lebu Lawrence bat kay Helen Books Robio tini New Zealand karo kotongoni kini New Zealand na binbini kurle may nanrongar tungor mi New Zealand koni kini bikem ni nawe kangu mi nanronga oni bagi tik New Zealand ron ni ngole na museum te papa se na Auckland Museum ni leki reva na kuro roa kelia na biotin go Lawrence bat kay Helen Books sanje kongkon level ngo menda ren de kilai level 1 level 2 level 3 ngo ko boleh cuko na modern dune surface ko na kena ko rede cungo ngo korto terrain cikina tim ni biti korto terrain cikina tim ni nanronga korto nganga cikina tim nanronga korto boglusina mus asa embag ngo na mas maksats ya dola ayangon layangan ni singa to ka Dunes enangon ko sarle ki baka nataka na we kanter ndo bako koyango na arto ngoni buliman nante ta kumbau arto laki tereni cukan dalano nuku ngo ye merakela cuko era cuko kan na rukuni bi nuku ngo era tawani tu kina korma ka arani dana tara doktati iya ndana we kande tar cuko mango luke taro cuko mango ya ena rambe kan ni tiko indua na isema ne bote de uti kena design etiko en ananda masi donu binaka don iyo donu binaka luke lebu sarna kai tiko na bukuni bakatindi kena kai deuti so na deu mandanga imbiu bena nanda na deuti ni kau na weningia lebu na masi na kabaya bakara bise meket donu binaka ero kuni sarangai na timba katanga kina lebu na italo no makau kila na kene mbal na tokanda don kana ulutang talanga ke baka tu weekend so na talno makau endarongo na nonto bi korkor sa bimbi weekend menta marro da baka tarongir non tangasi samba ko biran non tutu non bumbu non tai sembulu chungo mena koro ni to bole mo ni katona non ritalan no me katoni tu merana ni rongo da ramba kumbunda rangai murimai wala ni tambako ko men ndala na nuku misinga to ngoni ketondo ngoleani na sona ni to ngoni kelkeli ketondo red sarangango andel ningele ana tik ni kurno kan bimbi ke baka ni red ni kakoni tor ni bititunga kakoni do taray belete ni ngoni biso to mi ki se kau se ni kotndo bonwa oni sabi so taksar chunga na kilai ni ndende ni kana mbula na bonongo o singa to ngona ndala nuku ngo son tik ni kurungo ni ketondo ngoleani basa tunga ngona tik ni kurungo level 1 ayo ngosa bebe level 2 ngo batini sa level 3 sarmo ya level 1 bolak sar chukum batini wai tutok na buli doktati iya oklan ni iya ni takno ni tali tak binang na taro sabi kim ni taro mai nakabaka lebsar na nomni bise mati chukumai bosa bata saranga sa nambur ni sa ni buli ngo ndambe ba malo ko mi bini ka ni sa tamwe ndakana o chinangai warong to so ni talo ba na ba buru makasa iya iya ko tal so na tik ni kurungan ko kuni misinga toka ni rete chingo so na kana kuro ko ba matal ta chuka Julie Field ko ka chuka ni ba kamera kur ni bitili lebu kongo sanga chuka kurum balabu kur tundu ta kamena we kanda mi matokan mai na dol kena bosa iya indo tala matanggali chuka ni kuro kito mai kuneta nga ba lebu sanga sar ni bango na kinim bulimbul chikungo chiko na kenango ko bakan sangani wai sanga chiko tale so ko bakan me bakan ndari se bakara tetendre
era siya ni titombo be bakana kena ko lure chuko bakana beleti siya bakamba kana tama yang gona siya bakana terre it's flat dish kana dana ba pertani iyo kono kino bina kata mo siya ni bikim ni sona itambango muni reida memba kitongo Dr. T 2500 years old kona balabu ni kena kune na tik ni kurungo na kena salaki baka edori na radio carbon dating salak kune kota leson na antari kwe baka bimbingan na sana nanronga baka ni kila na nomonindo baka ngataka baka lebu na tete nanggele na kena tuli na kuro bambul sarchaka ni lawai na kambuta bikim ni na nonda marama na sana nanronga na bosa na baka lebu nomonindo yalon dina taka na kena baka bulubul tek chaka na tuli ya mena kena ngo ko kuni chukna sana maui ngo na kena talanga kundi na singa toka sendunse na kitondo keli kitore na tsikina sanga lisema ba sanga ndurto sanga batu na ken bulimbul lapita kedema kona kena ngo na daringa nyango na iya kona kena ngo plain wear iya sobira diko reda na roka onanga reda ko lapita ko singa lapita ko roka tamu na lapita kibale bore takachikara ndi tomatera la komai iya ramai chukui gosa ni tampa ni tondo bandindike mena singa toka sendiun singa toka ni bono rarango ni tondo keli na singa toka sendiuns se matakalele sarnga rotembe kana bima mani basa ke tombimbi mena ni toivili me ke to sangolea ni singa toka ni dela nuku me ke to se keli rawa Desember ni tekabu me vila na singa sember talanga ni koko na dai dona bono dai na bonongo pana buno ko totolukina na dewa ni nuku baleta na koko ni dai la kumengo ke bakanda reda ba malu na buno durut kumikina na ngusini wai na sina toka senga ni dona dakau endonuya na dakau endone chungani bai kortongo sanga ngol sarami bango yandua na buno ke ngo wai tu imbula saranga bandu Mete na coral polyps ve meta kina wain roka don sinimbulo kina ko siang kina dakau kia kung kina na daka ni bakikendo tong na daka lebu kata ni singa lio na vangi kema mimboletu na keli na bonongo to kalungate na tin ka dio de sangul ko no asiang di sangul ka ba na nito ale kili na singa to kasendin ni lebu sarera bibu kama bikito solimena nito matilil mata ilo plastika mero di tango makan na matikito ni lio na tanga na nukro ni duro ni lom sando kamo simusjin me duro la kon matanta na nuku so ngon ketonga dongo lebal sakito wawali na nuku ni tungolom ni ngapa boka lan roni lu keto na lebu ni to daka na bakikeli iyo seno to kanira daka raro iya ketomboletu na buku ni pakandike mero ni sema kina na bitang no so membaleta akena tawanyo vich na kana bosoto Dr. T na ndo sa kana taro ndoro kando ko chone en ateda tingali na taro ko ndo sa kana taro rakaya na geologist ni tunu nuku mai delai nuku nuku mai na batu mai na dolo ke na boha kamuria sombo na singa tokariba sanga ka ni bakata nga ya na bua omba seo rewa don binaka na nung di pa madala tawe balata lang nara pandike bakina na St. Temples the tempa na kena matanggalinuk sema batsar chunga kena kena ko sirso may na udiwan na singa tok don binaka kami na saramba ka na crime scene investigation ni nanggela ko lelakon manakaya soto batike na nuku ko chuko sanjan don saranga don binaka tau inakanga mi makurumbita kina udiwayo na bua omba siyang sar ni rambay lebu na titombo ni nonroto nuku me bakango ni kilato ka ni udiwayo singa toko ni udiway mbalabu ngol sar chuk mendo na bono yawa kaya uto som chuk mena nuku mena lomani banua koto som mena udini uway na singa toko kung na kinaw ker sarang abakang bimbi nabuko ni kenan do ko baka ilawana nuku Abi na sona be kampanye ratingo me bit na kambimbi na bimbi ni no kila na kena tango maki na no umbula me kakuni baka samutaki se merla ko may sona be kampanye mer me baka yang taka kasi nga ni yangan se solindo na ilabong beka be ira na we kandi tuki kanon na angel
Wabena bilang cuk mengo Dr. Tio Drew Orange tua kakona bulingo rangga ile sumai na sarvano sana butini usara na nema mitalano. Duri e bunga na tua sia kamai bagai toki. Nah, kabina kabale binantu tau. Betul-betul ni bule. Iya, betul-betul ni bule. Edan ko na itambang ko we bakarita kembali temi bakan dinendina nanggele tira. Ndona ngon kiro abitan lo kendo na turangan ni nanronga. Bi wal takam bak moko biya we ka ko biya tau. O kito men nanronga kito sing ni milile me kito litarwal tun del ninuku. Au kasarau tau kem ni ndono bina kem ni turanga buku. Dala. Daru buku bata. Mucho dala. Hey. Pilihan rabu jonti sabi inre abatal ciko. Iya. Au sakit ko no batau na pang madal takabi kem ni na itanong ko. Sa me pang madal takabi tau. Baka sarabio da ka baka sarabio so buna nong ba madal takabi ko ay tau. Na lomani no kumisi na to kay batunga nang gele tukilom. Kosa itau ontina. Tau sang tal nyu las chuko to kun sar chuko ngani tuku tunjina. Na lomani no mundo venu kunuku tukilom nang gele. Nruka taloko. Nruka. Taman ruka. Walak sar nyu kerengele wa. Au sama ni ki tukun nga musali kerengele ngai na musi. Don ya te uma verto na kanda tumbor. Iya, betul nanggele ke ko umbi chukuna nukaira. Iya. Na rede chukuna kili ngos. Don bina. Ke ni reden ko. Ni reden na nuku sanga chukun dalan. Iya, dal bina tau chole tinggal bina ko bale bina sem chukumai. Nako bakalebu tau Thomas Mboselawa. Kem ni ket sar na wekang kumenan ronga ni sem chukumai na vital nongo. Iya. Iya, go ni sada kana kili. Iya. Sada kana kili. Kemem sa gendo rede na lomani mbamba ni nukwe na lomni ngele keto sa kili Kili ngo sanga do lore na rama de chingo. Ngo edango delano ngo nuku kedo bagandore ngo. Ya koto kedango. Iya ngo top surface sanga la kuma ngo tarabo ngo. Ngo rochi ni ona sanga bulla sentimita. Iya. Ngo no nuku ngango ni sada kili kuno ko mosi kana tambanda. Balata na nuku ni lutu suka ni lom Sano cha kiliatan. Kiliatan me ndona ngar me kitu kina me kitu letul seleba me kitu taka chu. Ndo chuko lom ningel ndo takbal idake ngai roro chuko ndel ni ngel idake. Me soliani na bokete nuku sol salberto chuko idake me to so basar pa kaya. Dr. T salim bak ngel songo sa kerengel. Benaka. Iya. Ani kerengel bak bitalia. Isa. On me kerita la ngel sa sulubek. Iya ngo sangel luring gore tangko. Ngo la cik ni kurang ngo kurtirang. Lom meninggal ngo. Lom ni nuki lom Sangel kel ni lom sarag itu mengo na cik ni kurang. Katong John tinggal na bitu patano dul lembaki na kena zakatokan na bekangoy. Masanga me kun ndal nuke. Sarot me tol nondol menandraw. Nembaki ngunar na kena metawan ngele tu. Dono sarma. Rasa kompek nga sa nakau binakatamo siya yan. Iyon ko sa na iba madala membalata na matagal cik ni kuro Iyo ka wa madala takchukin niya. Chik na navatu style plain wear mixed. Ikato sa kili saga imbiu ben na kena plastic saga boleh na kena maka. Ngona kena dana baka pertaniero ni ningi yo sambit kun nang itamba ningi ba wuli kuno ningo ngalal. Dona kena kitong gendo kunyangolo bonto sema na fingernail pinched. Iyo. With na design ni cik ni kuro kito rida. Baka sarangan da rida na nonroto thumbnail na maramer to tulia. Sanjena. Biar boleh lori tali kena fingerprint. Iya, ni rabang merah kini tenang gel. Sanjena. Satu token jen, sorong satu badir lom sarang abe ni rida. Iya. So na cik ni kuro si tu sarang kina na mawe ni kau na pedal. Na pedal ngo ya na cik ni kau ko mesa mungkin na sin ni kuro. Sangga chiko na iya ngor cross hatch parallel dorwil sarmidake end tool impression side tool impression fingernail pinched gouged incised punctate parallel rib parallel impressed angalaksomea cross hatch diamond notched lip sangga chiko talwer na kana bi matanggal tal kona notched lip ya kwa mendo kiniti na ngusini kurbango yake kena pi matanggal dangere iyo ni taka bekem ni na barang chukumai ni tali taka chukuna bitam nongo na baka dindiki ni beka maka Totoka. iya Dan itu do keli iya bina katok mengo ndana wakanda go very otorika holidake
Lawai Pottery Village. Andina. Iya. Sanjana. Essa kena wasiwasi ni kito sando kelkeli sanga do kuni mai na tikitiki ni kuro sibera madani kito kelkeli na kuro madanga kwe tikitiki ni kuro kwa kunde lingele na surface collection. Surface collection na kito sana ngai kotanga mai na ndona plastic setanga kito sana ngai bola surface collection sana ngai baka namba takitu na bibono na site mai na singo toka Dunes na kena code na berto na tambanan ni Fiji Museum bat kena Lens Department na VL 161. So VL Vitilevu 1616/1. Ken balambale na vika kere keli se kunendel ningele se dabanga kito kabe na sino toka Dunes yana kena code. Kodo koya. Mekele ni kuni meka. Iyo, na ngone mbiu na kena database se na kena laki boleh bola na boleh chunga site VL 161. Do kelinga ya klesar singa toka Dunes mo. Sanga chuko 16.2, 16.3 sanga baka namba taki na bibuno kede ne beseviti. Sande. Tukutuk bina kami na kila. Iyo. Sarungono e bakanda bikim ni na warong chuko mai sarungono ni ndore tunga ni memi rakata tu na museum ketu bagi sultunga beka babinaka ni ndore di kema mitu ya kene taunta ku ni rakata kai mur tamani rakata liu. Na ni mdoli kilkili sang to kanita rawa tau na uza dil na singa lamba na dangi kata ni singa bau sibi singa to ka Dunes kwa na buna ketendo zakakina matakalilai rota na 5 na kaloko on me do na tini me sember ni tekbu me koko me na matini dangi akito sa kilkil ra rota me ni 5 na yawa o tsaka to levem ketendo le baka demu chuga na club master. Ya kata-kata lang na sin. Kata-kata na sina. Nanuku ni mama da nanuku. Enga idangina. Nangona sa liu mikina mo kana dangi na nuku da rimba ngama da rimba. Ya saru tanga miketo ba matililuki. Metango makina sana bango mikuni turu ilo nanuku. O tsake to sangale tu club masa meroto mbek na tol na kaloka na kai. Kito sangeta kata tal me na tol me tambak na ono. Ngona sa malum som tal kina dangi. Sa te ko me rutal nga kina sina sana rara tal kelke. Ndona taro Dr. Tierao. Thomas Mbosalao. Valo bena kolengo. E baka na kuro ni nanga. E boleh talanga ba kay tukutuku. Oh iyo, don. Iyo, boleh talanga ba kay tukutuku. E tuku ni ngono ko na kuro mbalaw Ko ba madal taka chuka Dr. Julie Phil kortondo ko sema chuka berto may matokana. E tuku ni na kuro ya sema sarchunga na lotu Macau na nanga. Ando na luto Macau Chico tarangana po na rito baka tamboy sorokina. Anong gito wala mo nang gaywasya ni tawe na mada tumay. Balat ni siya matiko bat kina nerubitan lo kay Polonggiri. Ena bosa. Bat nila ko batsar chuka na nono may bosa Polonggiri ti bat kina siya manibitan lo kina na luto Macau na nang. Balat ni chuka kina kurang balabungo. Kwando baka ngataki. Ena sokolo nung Macau. Wena kwa bakalebu Dr. T na namu surati Dr. Paul Gerti. Iya. Sa kalungat na Artona Kuelengko. Dina. Na lewon ni Turang era na maram. Er sulit memera mai talno tak ni mau kasum tak cuman tanah kan janjir maya. Itu nun kuentan tau turtung apa mama tanah be koro na be tikina. Ena sana ba turang na kurbaru. Nandungan na buhay. Ini sadarun berbi talno ko. Sulit menawakan ko. Nanggari na butu niyaw. Na lewon ni kaitu metanggo maki. Memaroi. Pati ni tantol tal nyo china comment ko melak mal sarbano. Sanaran lebu itu. Tapi kita kena nonton penuh. Iya. Ena bukair na antaw da kambisnis. Bakay tuki mo na nga. Kena be kor. Benak. Iya, na kel na singa to ka Dunes se te ko na chin ka won sa ngabulu. Kuni kina so na bono bakate tokeni. Kuni telinga kine be na bulumbulu. Iyo level tiki ni kuro nangani bibili kunei ena jalan nuku may singa toka iyo me bakanya ba madal tek na madal sawochi na bimbi ni singa toka Dunes kota listale mai ndo ne bakan dinendina ni do tal tungan na koro ni bono ni daka masima na jalan nuku ngo sina kor makawa tikuika balete ni avaka chukuna ba kekeli kuni chukuma na tiki ni kuro kwando baka na taki na baka sanga siya mangono kino bat kena kor Macau bat kena bulumbulu nindo kuni na bulumbulu nando na kor Macau ken balambal na buno ya tawani tunde so tal na kor Macau ketondo kunia siya ni tunde na kena may token rando ngol mbek nga may nangono mbek nga ni ngona nindo dambe mbek kini so na ika
Ranga dongal nga may ramay ngoli, ramay tok nga donga nga leka-leka, dombe nga na bula, se ono nga na madaw, rasali sa takitali na bosa. Kung alikini, tukunikin, chuko na isema, en korma kawa sima toka, sema listali chuko kina bosa. Abang binaksar chuko bira na wekangu, nanong tawura, bakong bulu chuko may na madaw sawati, en non rasema ta chuko na korma kaungo, sema sar chuko na lomani banua. Kina bosa ya na buku ni baka dinti kaya baka dori en singa toka sendiun se na lama ni bida ngana bak sawoti ertonga rete kina baka lewe lebu nandisi kuni kina go esenga ni baka na bulung ni kuro esenga sar ni baka na kuro malabu ko ba madal tak ke Dr. Julie Phil iyo teten ngai lore chuka ngai lore na kana bakan tike bina ngona sali sem bata kine bita na tiktikine me same doko bata me baka wa madal tak chuma ngona tomanda ngai lore ni ngombe kana bonua talenga endo mai baka sangari kina masima sandena na kene bakan dinendina bandin ta kerere mbeka na kabitu mbeka ni centuri leka walenga na kana mai tawani na bonongo tukuniana bakatindi kena nonra redoira na bimbi ni kena sematiko na bonongo sematal chunga kena koroloma wai ko da bitano takach kana bono maru tak kino nang girma yo taungguli ni sema batrenga na beka bakareta bakarota takach ko manawa seniko sandena na koroloma wai sa mai tomana chiko na kena takani masima iya ene kabitu ni senturi santo takatu ni masima sikato ni chukuna kene bakan dinendina Dr. T matata na visumati kena barong Dorakan na lebu ni wekan dar tar chuk mengo Dr. T. Ni la chuk no mo ba madale, bombote na vane ultanga ni ko. Sin madabe bombote na domba ngai na kene karua. Bina kan ni chuk no madabe mengo bitang. Iya, teman tal madabe mengo. Lebu nga mena taro, beleta Dr. Julie Phil kabiau. Kaya kaya sotal leta lebu no taro au na lomo soli mena dotal na dor bitang no mono somatal ngai na taro. Lebu nga mena taro ni bito mai, o labo sa ngai bola. Kaya kaya usia ni somra ni kuwa, enda ngai somatal ngal mada ko tumai. Sebotale rotal sing baruai. Menda bital no tiko na ulutanga membaleta na sano nanronga na bosa. Betungo mendanga na sentu na sa nanronga Iya. Sangala ko nangara yun na bosa. Na bosa. Cha sanga chuk na hilfo. Batake na petroglyph vailele. Basol batele. Orne torong abi ko na tar. Dona tar la ko chumengo bi chone tingal ko lengo. Dosa katal na taro. Na kuro kani bakasanga vera na bunda. Akune nga enabida nga na bano viti. Waive na bibono senga veira na kuro. O ira na bibono senga veira na kuro ira do bisa Bisa ngor. Iyo. Kaya kaya chiko ira do tuli era gando tuli na kuro nangona do dakina so lebu. Sa nangona ni songo. Era gando dakaba na bisa merkoteno ira na buno senga veira na kuro. Iyo. So talaga na buno era senga ni kunikin na kuro era bakasaka talaga na nonra tatabu sorendo baka ngata na lobo menonra ngonisalan tatabu so mo biya kachunga ni ona ka kutung ko kanden na bisa ambleten ni no irana bekito mo nga meda ka mena koro sa kalilay o sando red na kurni bitibal do kay toronyo no kuna ka na kana kurun ko enrikit mai be enrikit charma in total na san kemen bal na vivo le rabagay dore betayang na kurun me kanwasang tawan kinanawai nakakana talangan do sang kana kuro Dr. T do kakana kana benak sim do baka way na kuro do olongan na ndalo panan raw ni ndalo ngai do mbiu it's like steam cookie ngai do sauce na dalan do baka na way rin na kabala lai sar butangan na daw sandena iya na bika bango do na kaya ko tsarami ki tarbina kaya na visa na non rakila bina katu na non tangkase na ngono makao ni rakila ni siang bir na kila ni tultul sarga do semata na biokan na buku la chunga ramarama enda red chukona kesa na tuli na tali era takaba chukona marama kono babi na chukini weekend na marama na bese burubura bese bitu ni barang chukmi ni kuwa do na kana kena dan dol mi tur bakam bimbi na non de time belatan non de time na marama ko to batamay na biokan me baka ba matal tak chuka ni takana visa ko to batamay na biokan takana solevu na nonra laki bosaki main total ngone lewa mengo roli ba hotel ken dua kenda indibi
oira na ngone leo ni nandronga na bosa na buku ni beka ituli ya na beka talanga ituli sanga wala ngani kuranga ni bakasanga tiku talanga na sangani wai tiku talanga na kitungele tiku talanga na ndari tiku talanga na ibulubulu tiku talanga na ramarama na ramarama ngo bikem ni na barang tiku main kon na non vina na non tangasa ngon makau tuli talanga mai enake ya ona listale wili ko chuko malo po pala chuka na taro mo ba madal tak madal na beka boli chungo membeleta na dala no kunu kumisinga tokai go ona ko listale na total na vitala no me se makina kena do baksangari na masima ito kuni ngole na non to dindike na ilala ndo wa kekeli na rono ndol kaona non to la kiva dindike na dala no kunu kumisinga toka na buku ni terea que na ndisi kortoreda ya da que men ngele ertongereda ngone ni rote ni dionan rauna lita na masima rawa ni baksangare na lomanga ni tolno pula ya na lebu ni masima baksangare na bunongo na nduanga na ngone lakalaka ko ya ko tukuni ngone kina ni buno korongo senga ni tawani bakumbalabu ndo seasonal dana ba bike mamia ni tukuni dono ponua senga ni tawani balabu ndo tukuni seasonal dwellings batini rangola ngama ndo ngona leka ucara listai ya na lebu ni masima tukuni na lebu ni kai ke tukunia na dalano kuno veonan rauna lita na masima mio ka totoka sa rinda rerembeka ndaroni bitar beka virtona leni koroyan dua virtona leni korme voli korona sama arto ibuna halu ndaroni baka dindin takina na kani kelembeka na baksanggar ni masima rambele tan may na korsa rolo mawai derere sotal beka na koro nambara bera do kilatu iya kalungatan yung tungwalian na WWF na korolo mo ay kala ki bakang bulong tektal na kena baksanggar masih mena rono dol katini me bakay wasya chukumay o tawu nguling-nguling nakabali butaw na nomo wasya chukumay na nomo ni korto tok me lamaway kasama bakang din tektu ni ando kiletu na sana nanronga na kena baksanggar masih makang kaindo tawani na kena kato sang kaindo merang kaindo wesa kena besa ibiti na lomo ni museum isuba na Fiji Museum endo chuki na kato ni masima totokan jina tali bina kasaranga na kana kato sanga bilo na masima ngado lili toko wala kato kana matandra ngona ngaraba kasanga kina era musuk na me bida na ni chiki na kato na rere ni batu isa koko tu na masima kota ngame rempite na non rolo maniko total na tunggo Dr. Tisang ni taro me semati chunga ni bi kambal na tikitiki ni kure na wakandang go bill to kitay o koe endo baka muria baka lebu na ibata nga boleh tongo koe one of the top fans ital no with Dr. Tina naman ibata tuno koe na runo dul kali men na kontara kaya soli bonan na kampanya mertole kili na sendiun si waitu ye men dabu maikina na line ni FA ertonga kune kine le buna tikitiki ni kuro na lomone waitu kako ni roto chuku ni tolu se vana mita na buno baka ni sandrom kako se tumbe ka kina na tolu se vana mita buno sandrom tu kina na wai na kena itamba ni sona tikini kuro tomi kamai Indonesia na nonor tu Kelly bakanta boli ba katube yao isso na kero ni wasya may weka ato to kasar bina ka baka levo so kemen bale sandrom na buno ya salenger tu kina tikitiki ko kemen bale na korma kaya do tutal baka ni waye ngonong ko sa dambe na waitu sa may sibita na buno chikina siya babal na butan bro na beleti lutu so dambe salenger tu kin tapi kasumta ka baka na dabe na marine archaeology menabuno baka Europe merlekel erlenun na Mediterranean Sea sono kor sa tulo mini waitu ye iya ono bia talnatak nga mo toko na nomni ba matala bill may Samoa endo na koro Macau mulifonua endo kel kina na wanga nangonongo meron do bod meron wali sabay ngona yan no upol na enyo no sarmi bango dangereni bango itay to kumikina na yan no manono kana yan no apolima yan bara bingo o muli fanua tukuningo ni chuki nando na lapita side na kormakango ando tawani tu lom litol nando na bagsaw bakat serangan na bara bingo bising atok
gertongol tala ni muri na doni bakikeli may mertongol ni Samoa na Korea ko tundelingel sa lutsom baleta na baki rosawo baki roeni liu si muri baki roeni liu etukundi ni ada ko na uni mi Samoa uni apa saranga balibu na yan no sabay bat kenen no pol lutusom gertongol re na erto sanga manila ko na marine archaeologist merto laki nunu na kor sa tuira sanjena ando na kene bandin din na mata chika to tina liu bat kena mur no kenda na ito okay enda be mbasa kir na balangi liu non liu ir non to muri non ramuro non liu ndon bedak beta kan sami bakasam cukup bawala sa sestok weekend na liu sana muri ya ko ngani akipiche seba daba kwelengu jonti kaya nakaubiya babini binakina pakalebu na Simon Fraser University with Dr. David Burley kaya bakaw ni binakato mo ni Willie ka na na reporte klan yun ni Rani Ray talaga kaya bakaw ni binakato ni nga email nga may biyaw doon ka na bakandindi ko Dr. David Burley may na rumbaki runondol kaya nabaki runondol ka ono kaya na to baki kilimo niya itong gari mo na kina bakandindi taki ni dotu na korma ka talaga kando bakasanggar kinamasin may nasinga to kasi totokan din ay so pero kanara ra bitalo cuma ko Dr. T ra kurumbuta kana ito kutungo bet nikilenga na bakasanga mahima may lomawa yo kwengo prehistory tanda kuni ngaune bolai na ito kutungo sanjena babi bina kiniberto na National Trust of Fiji Fiji Museum orto talagang Ministry of Immigration siyang talagang ngulera kinorto na bubala na work Mr. Chris work na koro kulkulu baka mbula sar chikan bikem ni may kulkulu babi bina kaberto na bubala na work balat ni bida na tikiring kele bola kanin na ngusin wani singo to kono tungkel sar chikan na bubala na work ni ketondole baka dia nguchukin na club masa ketondo tako sa sar chikan na tungkel tondo bandonia dongol ngono mdo tak pa pandidike do tako so ngana ngono ngando betakos ndra kan da buto ko metok tino no narao ni mada sao chino ngana da butikin na be korkor na betikin na sing da butikin na korongo kulkul sa beso na den korkul sa da no Seattle sandina sa Washington sana pa bito mas imbasalaw sakin na mea sa turangan ni koro tao sa masarong da New York America Las Vegas Kuma misa Seattle. Gawar sarang Ton. Satu kon. Binaka kulukulu. Lalu binaka bidana biyokan me kulukulu. Binaka bali binalo binaka tiko. Beketo na tambana ni wadindi ke meketondo ngolean. Meketo likil-kil yan anomdo indala na may sinatokay. Rona turangan ko na binakatamo ni Volana. Nandra ke bakaw ni binakatamo ni Willie Catalson on Revol. O David Burley. Bat ke Jeffrey Clark. Rona turangan ko rondo. Wadindi sarang abalibu. En dalan nukunukwe. O binakato mo tambakan na reference ko ito tati? Iyo, ano kayo impita sa kibina? Impita ka roya kindon. Manaka. Kung nga doon ay bola, una nung muna barta ka bikenda, tambacin ko o kilang ko o Simon Best. Iya. Kung doon ay bola, sa tambak ko tala nga. Bikim ni na do kau sarban nuang kung doon ay bola, doon mo niwili ka. Sinotoka The Shifting Sense of Fijian Prehistory. Gondo na ibola o Yvonne Marshall bat kay Andrew Crosby. Ro turang marama biotini, ro sa chik sarong ko mengilandi. Yvonne bat kay Andrew. Bautu talaga ilang maya na turang o sepeti matararam, turang ni matuku. Malawang bula sepeti mata, turang ni lomachi may matuku. Sang talan ngulera kino Shannon Wood. Gon na ba kikelinggo, kuningon kina so na yango ni tamata tambasakayani na sui era kune nandala no kunung ngoroto me kani tinkalim be kay kune ken tig ni kuro ngon na bitam bachung ni Dr. Simon Best ngo kwa kel milakamba sandina na korma ka kende kibaka ni be abangkarando na kanibol ngon ni bolongos Shifting Sense ngoso na suni ko nanduruna suni ni tamata Sandina. Ba't kinaba na kurmi mo? Iya.
biba kurumbu tekindina na bika inta saraba chikko siang wala nga ninta saraba wala nga baka yalo yalo ngoy baka dindine takini tikituni nonda tukutuku makau naka eto sar chikna nonda vi talano ni ko sa tanangol sarin ko mendala ki reda manda na dela na ko bola may batulele. Iya, ono naman ni natal na takana kena. O tanda kay ngoli na bosa. Iya, na tayo ni dalana nung kumenan ronga ya. Ni abu kata kumena tawa ni kanda sa bada. Iya. Right. Ano kay tal na takana madamingo. Ono madamingo. Pero ki Paula. Sandina. Na siya machuko na tal no ni dalan nuku ki kanda. Kanda na tawa ya ko tumena nuku ya. Iya. Sandina. Ngay dona madamingo. Don. Blete ni medavital no taki batulele manda. O ta madamingo ngay siya mo singa to kasi ki kandavu. Melori manda o debiro nanga na tuwa ngay kanga. Roa bibala. Dol torang ni dona tuwa ni nanronga kena tuwa ni kandavu. Au bia u Dr. T enanganga ko sa tau kena tunanuk ni ko. Na tuwa ni kandavu. Na buno chukina. Iya, taman nabi balang bulong ko, Sindoro tua ang gauri ke, tangan roro. So, nangay tal na ta kena mada tumay, iya. Salang kay tal na ta ko o tau chon tinggal. Kleb nak to kan tal ni tuang ko mikanda. Sa na tau? Kay madalo man to yang ganga, Sarap ako benar-benar kacung na kabali besar bikin dina siya machikumay. Iya, arna ko lendo may nabuno ba katurang na kurbaru ay ramaraw taka na itukutuko na non ramaraw. Kan bulu bakal lebih. So wala nga bira bikin talang kala na mabida na italo na lako chung to kati. Leban tangan kan dara kacung may. So ngono sanda bitang tangan nda san. Nda korongan nda chikina sabato ka ambal temba kan meda katuna git sanda dito to bano. Iya na bikang ko bukike na menda re bakaram bay lebu. Iya nasaranga. Dona kan na lebu ni kai tu menda dimbita kai. Wa kai to kei. Iyo. Da liu mando tosa mando batulele madamingo na kay ngande kanda we ambes ta ko John ti metal no onore beto kala ko ni tal no ko no pakan roke the red iya na katau iya sono tua nganga sono tua ni nanro iya go nanangandi mandang go batulele ento na mapingo ko ta may sa katakat ngani siyang sutsar ni matatsar dari mandanga na yan yan o batulele. Bailele. Ngandi man batulele. Bari batulele. Sa batulele. Binakabali bikim na nawekang gumi batulele. Dari darito na korembo ma. Lomanikaya. O ikumbu bat kito nobo. Gori. Tokin kita gori. Gori. Ikumbu ruto ko bat. Gori. Na hotel to kumitak gori. Yato sa bali mira. Kon siyan. Kon na hotel gori ra. Chukina na. Kon na kanto na bitar na takaniko. Sanjan. Go. Kaya na uray, iya na hotel, itu nggak nabi kor kita nggak nabi kor tuh toke sana nggak, berarti ni raro ni bakal barra binak, le sana nggak sang sarangan itu na barra bitu, tala beta gitu na lalangan ni batu tule, itu tokai ni dari tanah ni na batu lele, saya macam na sana nanronga, me bakal ni bulung kau itu nabi tanah taki nanronga na bosa cukina, iyo, tato boleh mentangande manda i batu lele. Bawanga saloma ni kaya tau nobo bat ke kumbu ni bola binaka dolo binabi kim na kang gumi batulele Dr. T na non ramaro tsuk mayo ramaro tsuk ni talo na kami bin madamingo na talo na ni tuawa sa sanding tiko na referee orto sanding tak na nandro ngar bini tukun mano kan go semi na ilaw sana referee na to ni ra so uli ka tsakani pa na ito. Oy, sandin na. Saraba ka saw-saw, raba ka dimbi-dimbi. Nalew ni Bano. Nalew na sana ba katurang nanro nga. Gare. Niro na. Kunin lang. Doon ka tsumong ko na tuwa ni Lew na tuwa ni Kandaw. Oh, sando na. Siyang garaw tangan ni Roro. Iya, kaya madala nga na madamingo o di tanganin din. Yes, confirm na referee. Okay, dono. Ra nakabali berto na ka kumera. Iya, beto referee na sinibitaw ba ko na kala tunga ya laman doon. Ay pinakaminjin na. Iya, already ko na biya to ba ki Kandaw balele ko.
Nah, kan gay ba nama temen si ketemu tumai Dono. Tambah di talon bulan na talon mata minggu ni keron. Di cek tanah kena baula. Tak talon kino bola. Nana. O bola tanah tak mo ko na talon ni ini Rosa bin resungkan ni bulan na tuang ko Iya. Tuang me kantabu kena tuang ni naronga. Aset na. Referee tuang ni ra. Tuan nera. Bahkan tua. Nakapakaliw. Iya. Kamarota ke. Iya, nakapakaliw. Na siya nga orang otak na bimbi ni vital nongo. Na alam na kanda uli dai. Iya. Iya. Di nasarangan. Hindi na sarang. Baka tala baka sunta ka mandali style mandali. Iya, kasi ang sarang ti referee nga Malin Thomas. Oh iya okay. Arnan. Aron. Iya. Battle of the Giants. Luar ya, antara kami dapat nama tikin nama tumay. So katala mo gitu so. Ya, vital lang ni nuku, vital lang ni bito di del ni nuku. Iya. Kaya so kasana wintung arto na kulen. Iya, baka viaw. Iya. Ko tunggal made batulel. Ito ko na bare ngonong ko na ura na ura ngonong ko kunikina nan roini nalalangan ni batudulin takila may batulel it's a limestone limestone island na be kor tutok ngo kor tutok sana matao sen kor na hotel lo ngor iya matao kira nuku erani nuku rama binakatu rarana kena tawani na money da kena hotel na batulel island resort ko 5-star resort na sini hotel balele mira ko kuni chikina ko na lalanga kena ko dari tengko na dari ni lalanga ko singdo ni ndo embulakin balete ni ko na lalang kena ko talabe da ke nindo talno Dr. Patrick Nan sandu to tokon jini ndaronga da no tabule mo nanga suri ko telanga mena mento telanga na no talano era no ndo ba madal tak ko na uplift na do talabe da kena bianu yanu na bukuni une kena ya babala na mbotini solo Kela kuma koya o Trevor Worthy. Sala kuma bolongo sana. Binakasar na vital no. Le busar ngana kanda na bulida iya ngona sani yan batulele ngona kena itamba me waitui ngo nandala na kena singra ni mandanganin to yan bulakin batana lalanga kena batu kefe batudul yana lalanga ngo ko kunichukina nan roini Retango? Ngo ko na sarabon nuwa sarabon deni na wanga merlek saraba le mo ngarakai ke mo no len ruin tek sartu bada na batu na men ruin tek bada na batu na kena vere ia ke kanta torba ko malu na talon no ni kena toso na ulni bonua na ba bale ni burbura da gere de ngona kina na kena saya da kena ruin na ngona na burbura simber ni vere bakangu se tok mera na ulni bonua na ngona sa talabe kina sa talaba te kena kan ruin tek iya, dari teman na kain roin tekno, go. Dari na batun roin go na rock painting. Ko kilite ni kin may na bono na ura, may batulele, go sandaro ni sarabangani may ra, ni tandurutu ngandel ni nuku, sandantanga ba ketu na lalang. Go so na ken na buni buku, nakasarang kita ka, sarang kay toso boleh kay na lalanga, meron ni ranreta may Nandito may baka bola ka na kain roin tekitu, ngo so na kair turi. Sandena. Baka so na mati ni tamata, tamasakayani, so na manumano, baka mbeka na songe, doya baka na toa Iyo. Kango bikim ni na parang chukumay, kutir sarangama so na buni buku, manabesi purpura, merame baka dikyap. Doon nga niya, si chukin na Fiji Museum, bol sarame doon turangan ni Sri Lanka. O ko na kenan daw, ni kena bagan dikebe na batu bolai. Geredo ko ni bida na batu bolai chuko ibiti ka ko rende saranga bi ko mikila na dabra kena bolembal. Ni biala ko batu chungo na be karanto bolan na kanta me chipita na karanto bolai ranto bolan na hieroglyphs iyo ko na petroglyphs. Kena roini taki na be kaitu na lalang. Man ko mananga ko dokter tik mbuyum balabo. Iyo. Enda geredo kinako bikin na barang cuma na kangkor ndo tali taka bakale pun na historians balete ni rareda na manu da man de rambulo tu ngone ya balete ni bunga birang ko era raw ni bitanga mai na kangkor bakai bakan dinendina ningon don matanggali manu yang bulo tu na ngone ya na ngono ko sabisau na tosri buru-buru na raki sa so na manu esa sanganera kuni
Nomro vital no chukuni ko ke Dr. Judy Phil ndo na kanda ya taro chumai nangone dakki na bakikela bengara sana mon thamandara ambula tuiliu sarsin bul nangono ngoy ko na la kumekine o Trevor Worthy Iya. ndo bakanti ke ko na suni mon sarayali Dia nasal. Ang kondo na turangan ni Batulele, ro tambatok ko na non ro laki sarsara, bataki indo na turangan ni balangin ko, ya nakaya biba kurumbute kino na ura, ni balilingan niliw na bunurunduru chikin ng na turangan ko, chukin na tombu, o kay kunikin na urandam. Siya na urang-buta. Yan na red prawns, Kaya nakaya biba kurumbute kino Batulele, na red prawns ko, siyang tali kunya ng dotal na bunoy viti, na biasa buru-bura, may kun sarchung ko Hawaii. Na dhani Hawaii na opaiula. Opaiula na ula, elako may na bosa na kula, siya kula-kula, ko elako may na bosa ng dam-dam. Opaiula. Nangono may ngante kinanon to museum ikyo sa ando na kanong kumaruta kay nanong kurumbuta ka na nanong kumirida na urambuta may kunitar chungiki. Bolak sarchungay na volcano. Direrimbe ka na way katakatan bekay era tikulo maniway iya era mdamu to era mbuluto nda kilanga na ura ni nangona nga mbuta kina santa mdamu yongo ndamu to rabiri kay kito era mbuluto ya kona kango ikilitin kino Batulele na buku ni batu bolay me bakango nda sarabatiko nakabali bikim ni sar-sarti ko may totokan din na italano maniway dengan desa Batulele iyo anak totokan din unita ka chiko na siya machiko may ni kuway na vital no men baleto na non tangande na bese nanronga redan ko alita wang kamba urandam sandin manobat magimbi man namin to na kinatay tamba may banobat to ron yun imbitari namin na kinay tamba na urambutay na kilitin tikin ng Batulele na kinatotok raw bakan raw na urang buter tuin na loman itom wala katsartok na lalang alibong ko na ura ko na lalang ko da ko nda ko tukin roin ko ni sarap chukaya wakalilili chukin na tum ko chukin na urang buta siya matali chukin na loman idole na bosa say na mo si beka kana tal no Macau ni urang buta no tal no ta kana mada ko tumay na tal no ni urang buta kena tal no ni vede murimbula enandela na nukunuku may sinato December na vede murimbula orton man monor to sa pila wete so batulo sa chukayan bikim ni nalewa ura iyo ni takan ni tali takan na vital na takatukan na singali ni kuwa mo bakan ti takachungayan ni na italo no membaleti sinato kasi dunes rote ni 5 na sui ni tamata tam sa kayan era kune na baki kelime na tin kadiwa olo sa ngawulo na do may na runondol tin kaon sandin runondol on nan rane baksaw wala kan itul nondol kimbala ndo chuk nondol namba kin sambal ni sudu man Kristo sa tawan ito na wono don yun kay chang ni takachang na vital ngor baro chumna kan to tintal ba kan vital na vital no ni lakumay Afrika pati kan kaon itun nindara din bakan din ko anan total nang unang beke kaya dati na vital na nagyan na tawan na beach na lakalakon ni luto na somba pati kindingi yung ko lang ani bakan din sandaray kembali sa ramay tawan ito na kuno ko doon tul na baki nimber ni sudo na Kristo iyo ona ndio sarmo na katul ni wasiwasi kina kaututi ni nanta wasiwasi ni vital no buku ni ngara nangara ko sa tal no ta kami balelayo o Dr. Julie Phil na ngara mitatumba ngara mitatumba bola katoko na korosawene ndo ya tarumay na buku ni ken na masta bernik na liyo ano na taramo chuko mo ko baka dapat tundo ni bakan din na nangara mitatumba non ralaki meravili ko non ronro nangon ni balu nangon Macau se ene balu na tinka walu bitsang lukalima na dolo iyo ba di rola mandina na bi kay bak madal takachiko o Dr. Julie Phil ni rede ngone kinoko ni to kelkeli to rede sona tabaya na dakila na tabaya ngame ya ngame ngo dat mikina papalanya tabaya sona tik ni kau bakatala kina na non to sangai kelkele ni loma sangai lurai kina na bakan dinen ni kama se buka
wakatalanga kini sona swini ika wakatalanga kini chikini kuru ngona vika ya wasia tokumingo Dr. Julie Field doni chungoni vitu nanrau na mbaki sauti AD 1300 ndoraka na taro tokumea masta na lio kambimbi na taro ni taro ngela ko batake na bagandina ni nona bakikelio Dr. Julie Field matata weekend en koteli weekend na lo taro belatini wekango keli saranga bagandina tag seka ni rongi tang no tikitunga belat na kambimbi o beba ko mataltaka na ulutanga ni memdo taka na tambani bakikeli tiko saranga ni bagandina ni kaikeli na beka kunea na beka kuni vida na mite sombe na lo meningele sarangone ndo baka ndo vetanre na buku ni beka ndo tal no tek ngamai berarti sarangone ndo kai na tabla kene bagandina weekenda na kautamata itu kei tamsakayani enda nakai tiko ni memisere tiko mbeka so ni memeke tiko mbeka so na yada ni banua ngoi bagandina tekitu ni kenan tawani na banua Ralindara taro tukati kira-kira cumengwa na kando esamu cukena kau ni tukunea na tal na makau o gebi ambare ngomere tukono na tuktukun ni kira ko me rani ite taronya na taro mailiwe iyo kako isa kurni taro uli katiko na ibatabata ni be ibatabata soso na be tukutuke ni o ira na kau tamata na lapita people ere mata ni kau tamata mera lakitawana na sasa bakarane deba ni Pasifika katika bumen nan donondolo tol nan raw lim sangolo nimber ni sun na Kristo bisi na Bismarck archipelago e Papua New Guinea kala kitini raw ya ni kiviti Samoa Tonga na lim na on raw lim sangolo bisi ni viti na mateni banua ele kitawa ni viti umbo maerewa kabola kati natandola borewa kabola kati natandola ele deba era ke vitelebu na kene kurni banua kala ki tawana na kawa tamata na lapita waya na tiko nai tambale ene no motoriki nungu tarongango beka ne mata ni lako ni kawa tamata to ki vitira ko mai ki viti ko ya na italano ni lako mai nrano le metanganeka batu kia beka na kasara le bera wasabolati ko si odia na mate ni lau tamate rambutu kibiti. Sinra ninda mai bimbata kaya me chukungane bakandindina. Iya, chukungane bakandindina. Ona kai bakando no bikim ni wekai. Bata na mada ko tumai krona visama chukin kay Dr. Paul Ngeretti. Bata ni nalako bat chukuna ni Robital no na buku ni bosa. Ona ngai bosa ni waya na buku ni bakandindike ni beka Macau. Ana ngai sema bat kerchuke na bai tuku sa ala ko chukumai ya biketo na tambane ni bakandindike ni lapita ya satu na kene bakandindina na tig ni kurwe ya ona ko to mo na kay baka matal takatalain baka matilalay bale to Dr. Patrick Nan erto ba kekeli borewa erto le ba kekeli talangay na tambale may motoriki do talanga ni law erto ala ki kel talanga may natunuku may ba na barabi na koro natunuku iyo totoka ni darede ni sa lebro sa may bakikeli sa may bakidindike nonta po no may viti na lebo nga ni nonta bakikeli kina nonta bakitataro wakango se menda taro ngiro saranga kenan daw blata vida ni bata-batang go rede toka sa lako sa leida kana bibalay sa ta kana bimba sa sona bosa sa litau sa li saksaka na kenito tau iya kaya bakanda remay na ray may bakaw ni tabuto mengori tau inong guya ka kelepi ang baringa doon minaksar nga balatan na kay taka chuko na badindi kay viti menda kuni ray viti chuk nga menda ray tala nga yan na esa sa bakara mengol sara ni Papua New Guinea mengol tala ni baya ki Taiwan sangay lakos tala na sa mataw mengol ni baya ito nga Samoa kena bono baka Polynesia South America tal iyo rambay lebu baksamtaka sabi kami kami sa gay lakot kami nanunggu iwas-was ni talon no ay bata-bata ni talon o si talon tak makasar ni talon ko nanunggu bata-bata nang bagsawt ano kita wala mo nang imbita kay na kena video nanunggu imbita ni bakay was-was iyang balatan na bital no baklapita sama dalo to nga tulnundul na bagsawt Sangay rangay bitare may muri baka mamaltak chuka nanunggu bital no chuka na sano law liu nga may nalapita sarangay bitar tarib may mur may bakanda bital no takachiko na talong balit tanganika
na kena yado may na konito na sawang ka tsaka nambuka ibitilim ndora ka ndon me kasa sar tsaka weekend ya ni sawang ka tsaka nambuka dar ken men balelo so era sa iya da kalobot tsaka sira makasasang sa sar tsaka kin sa tao tsaka na bon yo talan no yo sinkla ya wanga dire tsaka nambuka sa sang yo bombo tan madam ngo bata ke bola ren rong kai vital no ta ke do tan na kaure tsaka dokter tina vital no la ko mengo bio menanga na kaure de ni lebron no bakasan da mai da menda mai ke vi do dong vital no ya undi no i kolaso ya ule kito la ko mai liu wada me bangara indona vital no belore kin tsaka na isia man no to la ko maya bata ke to na la ko mena la pita menda bangara na isia mani bono e samakina meno non tindi metandito so no kurenga iya veo matanga na vital na takatskini kwa viketo matanga na tampani badintikini tiktikini kuro iya ang kosarangan na wakan din nangangko kena bandin din nangangko na tiktikini kuro ni sare ti kumenko iya ni kena lore na lapita sangai sema na vital no na vital no may na deba bakata ki wala nesa sabakra menta kakuni wala deba tu chikala bakanto may Vanuatu orto na bakanta to may New Caledonia orto na bakanta to may Solomoni orto na bakanta to may Papua New Guinea kou asar tungana kenda sema sema ya osara may bena sema itonga pat kena sema Samoa iya orto na sema itonga Samoa orto isema ngone sara na isema ki na buno baka Melanesia yao sar kung kina ndara kau na bina katanga mometinia na nonda vital ni kuwa na buku ni nonda vital no takachiko na sano nanronga na bosa na bimbi ni nonda reda ngone baka ndina ni kana tawani ndono bonua na buku ni bekai kel kena buku ni bekai lore saranga matana bute do saranga ngona tikini korna lapita kuni New Caledonia kuni Vanuatu kuni Solomoni kuni talangayani na Bismarck Archipelago me baka madal tak mayo na bekango kelepi ambaringa siama chukina na research kana baka dina sa takabo mayo Professor Patrick Nan wakatanga kinorto na boni be archaeologist Professor Jeffrey Clark o Dr. David Burley Simon Best dolo tamani bin lewer sa may dakay bitir sulito na nonrangona na nonra kila na buku ni nonra mai kili kar me daka iya na kena ustunga bike na itoke menda bita bata na keni tuku me bakasa bita bata chuka na nomu tutu balabo menda ga bita bata na kena ituku ena begitu dong metare ke ba dalam nia sana lore na kasan di kevi ando talaga na kau talita ka dokter tini daka chuka na vital na bango betekin sakila itu ngamelo na vital na sangon lekin na normales na vital na ya na bunan da bumakin yan samela kana baka dindiki me mai dereki de bata go me lebu na vital no me sanga yo kenda nga baka tikin me sanga ge baka santa ko de o de mbaka indina baka ke baka ya da chukuma me beda ngo da chuko sanga to mbaka ni nonda ito me da beda ngo ito sabi na kami dak nga na baka dindiki miu ya ni baka le bata go sanga baka to baka to na da baka bota ke baka motor to lium mayor to ya sarte lium morto ya ko talaga lium mo sanga ni bimbi ang bimbi nga menta kilana buna sana iba kan din non ratambe mai iya wat kena isama ni biokan tara kan bimbi na nonda reda na isama ni nonda biokan iya bina ko bali ba kami na taro chuko mai iya so na taro ko chuko ko sa Bernie Soma iyo nang gay baka taon dita ka na isaw matelalay kero nang gay tambe bata ki Dr. Paul Anggeretti na singatang buka tumay nang gay isama bata na vital no kilistal kitanganika na buku ni bosa na linguistics linguistic analysis gondo na kambimbi sa chiko na linguistic analysis sa nang kambimbi talaga mi chiko na DNA analysis sa chiko na archaeological analysis sa chiko na botanical analysis na botanical kongo na kenando daka na coring me daka na lomaningele ngeluri me na dabi tu na lomaningele me baka pa madal taka chiko ya Dr. Julie Field ando na puno ya olo si olo sar nanronga isinga toka nirto kelia na lomaningele tu sar to mira ndo na buni niu na niu go sa saka ni kun na ngonongo
it's a palm tree. Siya nga tali ni siya kuni tali bicha na monongo. Siya nga ni baka na ni undare tungo. It's a different species. Biba kurang betekat ni na nindare na nito baka dindike umana lebu na tambana ni baka dindike. Ya na ka ondo vala takatiko siya una vimitaka. Na buku ni kena ndo baka ditekin do na ka bina kamendare na basonga na kere. Basonga ni vosa, basonga ni DNA, basonga ni portrait analysis, basonga ni botany analysis. Ngone sem batik mikina enangai matata makarasisi na kenda italano. Dr. Tino malak ni vitalano go oya uniko sa num time kipai. Sabula ka ni Ronao yore na wakanda rawawa tungo. Ele buna kar buna katmerongada. Na ultang mandangan ko na sand dunes to sumber lang ko ng kara pati kina Hillfort pati kina petroglyph rosa la ko ya rosa po ko osan mendor sa tataw ber na wakanda arabarong tumani ko na lewo ni vital no kena ka sabi mo siya to mas basalaw taw iyo arabarong ki pa mesa ke se metos chunga na bingaray kala doctor kento chungo na state of Hawaii America menda baka murian na bika era unika ke de bangona wala kasanga ni rob mama nawa awana no na vital no ko mendo ngana wa yana kena titombo kena rong bina kan do kan ko baka mbul sa chuk mai ven ko mai papo ni gini kako na mudabuti ana babu ni gini kako yo eva na kalebu loloma sartu kani ina buno baka turang o Papua kini alo algeta ngore algeta ni bula binaka nakabali sara siam chung be Papua New Guinea totoka na taro na kambimbia na nonda taro na libu ngani nonda taro na libu na kain na kila isimbera ngani me va bolo ero ngani osia ngabatol na kau binakatamo sia ese machiko bate ke na vitano bat ke Dr. Julie Field na nito kilkele na ngara iboli kito kilkele ke Trevor Worthy na turanga ni Silandi chingome Nelson na nito bakikili ngoni kinika doto kana ngona bala bala ni tol se bana singa nito kilkili to kana bonongo dona takataka leo kito takaba iya na nito bakikili lo maningarang ko kito ni rede ngoni kini dona ngalingali dona crocodile sanjara ono nga tomana na vital longo na singa tambo mada ko tumai balete ni lako bata ke na vital no ni be mano so era tuibit ni lo mani tini na undolu na baksawit na dana baka science ya dana baka geology na Holocene. So 10,000 years ago. Na nito kilikili kita dalo kito nito kilikili sa duro na ngaturang ko. Trevor Worthy ko kenan daw na fossils redo ko na fossils kede ni manu makawa. Nito ko nito ni dono ngon makaroto baka ni chini nondo lambak sauti. Rondo tutal ngai bicha na matagali manu me baka tumbe na songe makawa si so baka taltunga na rere ni kiwi na sena moa may New Zealand. They are all flightless birds. Tama-tama ni manmon lilibungo. Within 10,000 years, they all disappeared. Rakam na ka na crocodile. Iya. Nito sarawan ng karami. Wala masar ning kar sarira bol na kanangal-ngal. Ito ko ni it's a juvenile crocodilian. Anong gato wala mo nang gayi imbito men kani tamba and singa tambo katumay ni ko enda bitang takachikina nandela na nukuno me singa toka enda bitang takachikina na ken baksanggar na masima na dangwal talanga kinaki batulele nandela kireda na batu nroini sa batu balay kadarita nga kinong ko ibida ng gar ko ba madal takachukaya o tatumba na hehe batal nga kinan doon ang garanggo na koro o buli-buli singa toka iyo awali ki bakit tayo sara na kilkilya kung marutaka ni may wasya na bika kito alaki bakit tayo kina doto ka natakakan renre siya ni baka natakataka bali-bol tantang bitok nga taturpe ni toka kung ko kito dur sarangan alam ni bikaw saan kitong gali bangkarain doon na ken na idur may kito dur ken na alam ninggel ko nang garanggo siya ni kito dur baka nang garami tatumba siya nang garami na hehe ko nang garanggo kito dur na alam ninggara nang dela ni banua sanjara kito dur sarang elom kito bangkarain doon na ken idur na turangan ko Trevor Worthy sa chuko makaw may biko doon na mape se mape teki makau kina na bono sina tok kena sana nanronga na bosa na chin kawal nan raw sange bago murelis tal chuk mena turangango na ini keto le duru sara na lo menengarango
buku toko ne longu na nungu duru na lomo ning karna singa ya yo marutaka ina ngone keto sanga mani ngole ni kine lom sanga yo baka tau butu bina ketu na lomo ning garango donor toko bali bang kona wai ketu mani redi kine sona ibaka dina ni sona bi mon kinango ka kuni ngone kina na ngale krokote seko ngaya na lebu ni nongu tak na sigini kuwa ena ke toman tele na singa tamu ketuma seta balabu iyo Dr. Tindor kana lebu ni non raba bena ketuk mena kanda iyo na vital na ambulatan na krokote le madamingo me rosa na bembo manda na toa don iyo ke pakai win na toa ni nanronga sana talno tekni talno iya seda bonomo babena ka Dr. Tina iya na be bolongo de tiko seda seda bonomo telekorniaka iya kila iya babi ni naksar chukun bakal lebu kemni na sema tikumai ni kuwa binaka bakal lebu sara sema tikumai na be sei bura kemdo na wekangu me Amerika me Afghanistan me Dubai bikim do na bibono ket Australia New Zealand binaka bakal lebu sara na nomuni sema sema cikumai na ibata ni kuwa waka binaka takan sa wala kan may dava lebu sar tinga mai wa marutaka ni oni tale taka na vital no ni kuwa na singa tambo na mata kutumai kero na vital no kin kay Dr. Paul Gerty na vital no takini no mundo bosa na kango menanronga na bosa baka nanronga na itukuni apakata ngaki na tuku ni krokotaile ko kuni mai na lomo ning karma boli sanga talanga ni ngule takina na taro ne wekango o kele piambaringa na vitala no ni non rasokwa sa mai na non tangase dorka wa bena kataka Dr. Tina na kolengo nalio masta na vitara ya bakutume ko baka buna kena vitala ki Dr. Tina mera kirero na kandini ko ke baka so na taro membeleta na vital no ki Dr. Paul Gerty membeleta na boha baka nanronga na boha me baka umenataro email tak mai so Facebook tak mai ni tarunga mai ni bita mai ni kakuni mantua sana nga tarongi na manataro na gay tarungi vera to bola bola sa sulit ko na nonangon me may tabangan ng tabital ni kuwa na lang man ni bike muningo ando na sere may na koro o bulia na tikina ono may kandabu bambula sarchungobe wetso ni tambua kay manoa masi may Canada unitaka ni rona barong chukumay na kabinang ni sini kuwa na ngante sarchuka ni ngoki na koro ombulia na sere na mbembe ni kandabu sa waka mwadi chukayani sa wanda na mbembe rong da so sa lumurta na to binamos sa nga ko lang John T go vamos a chuka ni ngombulia na kamara mingo tabukai na bembe sante na sabna bale na kana sema chukumai talo no iyo bembe ni kandabu kena tuao ni lanronga ya tuao ni ra na kapnang na sema chukumai mo denan ranga Wuka naka ni mode naka Malin Thomas iya sabu kasaranin ko ira sara rabiri mera naka Eva naka Levu iya sa talamada ko tumay mo da Glenn Asem isa naka na sem chumay Glenn naka chusaya na sombuta naka Josie mo di tau mak kuno bula bembe ni kandabu sa bukan naka Leslie korniaka lalong sa chuk membulia ono kandabu
Buka. Naka. Naka tu ate. Naka valeu. Ninguém vai querer toca. Ni mo demanda. Na valevo. Naka do modo mai raki mai ra. Slade buata. Modo cha saya ni modo na bembe. Sega ni bembe mina mosi. Bembe ngami kandavu do modo mai wenan doi. Isa naka valeu kusi ni modo. Modo eva. Dola, tarna dola, pinaka valeu sara, pinandu, naka lori mandrulin, do mode, naka arigato gozaimasu. Isso, mode chawani. Naka Karleni Lia, mota vingu, lolo mayatu. Iya, mada mikhe na talo ni tuao me kandavu, talo no di tuao may nanronga, referee na tuao may ra. Iya, mutu mode toka. Mode tiwa ni ko buso ni valu. Mode Mode lavo.